Naganze Kristo. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Bakozi bijambo ry'Imana mwese abavukanye duruke hamwe muri uwo muvukano wa restaurant Komera Kristo ni muzima. Nongeye kuba ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, ba ikaze muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima aho muri komande zine z'isi. Mbasabe duhuza umutima kugira ngo Yesu Kristo abe hagati yacu ama tubone kuryosha ubuzima, kuko isi niyiteguriye kugufasha kuryosha ubuzima, ariko Imana iriteguriye gukora igishoboka cyose kugira ngo ubeho urambye kandi uroraniwe. None rero uyu munsi muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima twatewe iteka ridasanzwe n'uyu mushinga naye mubona iburyo bwanje. Niwe tugomba twakire namwe aho muri komande zine z'isi mwakire hama tuganire kandi tuganire ibitwubaka. Nzi neza ko uyu mwanya nubishaka ukabishiramo umwete udashobora kugusiga uko ugusanze. Narinze kurondogota kubw'icyubahiro cy'Imana iganje muri wewe, urakaza neza muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Turakwishimiye gose. Murakoze. Nawe uratwishimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Ndagusaba rero wibwire public, wibwire abandi ba Kristo kugira ngo turushirizeho guhuza umutima. Tugire Kristo. Naganze Kristo umutima. Nuko muhejeje kubivuga ku mazina nitwa Kubwayo Egide. Subwa mbere nje muri iki kiganiro nibaza ko wabwize nka gatatu. Ndamaze no kwidondora ndi mu Kristo. Ubushize navuze ko ndi mu Kristo muri Repentance and the Holiness Church for the Revival. Nkaba ndi no muri Komera Kristo ni muzima. Niyo mpamvu ndi ngaha. Yesu nabahezagire. Amen. Aduhezagirane namwe. Gatoyi imbere y'iko mbandanya eglise yanyu ni Repentance and the Holiness. Repentance. Ishengero ryo kwihana n'ukwezwa kugira habeho kanguro mwisi. Ishengero ryo kwihana n'ukwezwa kugira ngo habeho ikanguro mwisi. Yego. Revival. Urumva yuko ari ishengero riracanyereka n'inyigisho. Ni irembo ry'ijuru, Irembo ry'ijuru. Inyigisho za Komera Kristo. Cyane gose. Cyane. Yego. Nuko rero Imana rero iduha umugisha twese. Nongere mbabwire yuko ari umunezero, ntangere nzi neza yuko icyafise ku mutima ari ico kudukiza, ari ico kuduhuza n'Imana, kandi nuko nyene twese nzi neza yuko ibibazo tuba tuganira ngaho ni ibibazo namwe muba mufise mu marangamutima, mugabo bo mwumva ingene mu bimenya kugira ngo mubihuze n'ukuri k'ubuzima ari Kristo. Yego. None rero twishire mu minwe y'Imana tubone kuganira. Pasaye mu dusenge. Mwami Imana, Mana uhambaye, Mana ushoboye byose, twongeye kuza imbere zawe tugushimira tugukengurukira ingene wabanye natwe kuva mu gatondo gushikiza isaha. Mwami Imana data mu ijuru waturinze mu buryo butandukanye, twagiye tubona ukuboko kwawe, twagiye tukubona Mwami Imana utugirira neza. Rero Mwami Imana twongeye kuza imbere zawe kugira ubane natwe, ntabari twebwe ahubwo izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abari ryo rigaragara. Kristo agaragare muri twebwe, Mpwemu Yera agaragare muri twebwe, amajambo yose uza kuvugira ngaha aze gukiza ihanga ryawe, kugira Mwami Imana isi ibandanye ibona kugaragara kwawe. Urakoze Mwami Yesu, reka tuvuge muri aya majambo make ko vyinshi uza kubiduhera ubuntu, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze twizeye. Amen. Murakoze cyane gose, murakoze Imana ibahe umugisha. Akoze kudusenga no gusengera igihugu c'Imana, burya nabyo Imana bitangira umugisha. Cyane cyane kuri mwe rw'abashinga ntahe. Yibonye umushinga ntahe asenga, agasengera igihugu, agasengera umuryango wiwe, burya Imana yegome umukristo wese yisobanukiwe, Imana ikorana nawe. Mugabo mukwiye kumenya agaciro ka umugabo n'umutwe. N'umutwe vuba n'umutwe. Iyo rero umutwe ugumye uri hejuru biragaragara ko ibintu biri ku murongo. Mu gihe umutwe wa pancharitse haba harimo ubwenge mu mutwe. Imana
iguhogesha none ndifuza kumenya kari ku mutima wawe uyu munsi reka cengo ayikaze utubwira kari ku mutima wawe muri studio Komera Kristo ni muzima ushaka ko ufise indotoza ushaka ko ufise ikigani ushaka nka deba ushaka tugire ibibazo muri rusangi mu Kristo cyangwa ugashingira kumira imikorerwa nga muri Komera Kristo ni muzima akangonongono ufise ibyo byose ni inkunga yawe kandi Imana ikumugisha. Murakoze nkuko twabivuze turi ngaha turongowe na mpwemu yera canke umutima mweranda nkuko benshi babivuga rero nkuvuga ko ikintu cyose kiri ku mutima cyaco cyose umuntu abarekuriwe kukivuga kuko na cyane cyane ko twamaze kwishira mu biganza by'Imana n'iyikimenya ibibereye rero kuvuga ko nta programme ihari mugabo ndashaka tuganire nkuko bisanzwe nk'umuvukanyi wa Komera Kristo ni muzima hanyuma nk'akantu nagire mpereko nashaka kubaza akenshi ndaraba muri groupe WhatsApp hari hamwe bimwe mushaka kuri YouTube n'ibindi biza ari audio mugabo niko ndaraba ryari namwe mbona tu video WhatsApp tuyabamtko kuri YouTube murandika ko amajambo ukumva ikiri muri iyo video mbega niko musanze mucamo bigira no kuri zijya audio kuko nk'ubunya YouTube uravye urashobora kutaronka connection sinzi ko rero audio utanga kuri ijya audio na nijya video biba ari bimwe. Murakoze cyane aho nundi mu Kristo yigeze kukimbaza kinyandikira ni box ndakimwishura ngo ko mbona umenyiza kabiri niba yaje kabiri ubundi YouTube saba Kristo bose bashoboye kwinjira muri YouTube ariko bisaba ikirere amamega menshi ugasanga nayo bafise mugabe intego ya Komera Kristo ni muzima ni yuko ijambo ry'Imana rigwira muri twebwe tugasa naryo gusenga ku buzima bwacu ariko YouTube irafise ibanga ryayo irwane ko bavuga ngo tuba turi ko tuca amafaranga tuganije na nayo ndabona mugabe irabika ibiganiro ku buryo ni nyuma y'imyaka ingana gute ibyo biganiro bizoba bihari rero nashimiye guprofita kuko ibyo mbarungikiye muri WhatsApp murabisiga telefone ziruzura mukabiranura mwa nk'ikiganiro cyo mu ntango z'umwaka ugenda utora ya titre rya jambo ry'umutwe ukaryandika ikiganiro cy'ukiro kubwiyo mpamvu rero nahisemo ko twugura channel ya Restaurant Komera Kristo ni muzima ibikwa mu ibyo biganiro rero iyo ndiko turakora turi ngaha kuri kamera ikintu kibanigi kiraba nawe nka karorero ngo ubona ko telefone iri kirarogise kamera iri kirarogise kamera ija guha YouTube telefone ihe abavukanyo muri Komera Kristo ni muzima tujya tujambo tw'umutwe tubarituma ariko kugira ngo nam nimubyibagire ko uwo muvukano hari ndabaha link nkabwa ati ubishoboye nagende mugabo ikiganiro cyo kuri YouTube nigikura hizamu byumvikana ko ushobora kubyumviriza mugurosa gayo cyakora mutumega cyangwa ukaja mu muhanda urimo wifi ujavuga uti nibutse cyakiganiro ndabe cyakiganiro niyo ntego murakoze cyane ndatahukiwe urumva ikintu kinyuze gusumba abana shaka n'icyo kintu uvuze ati bimara kwigihe kinini kuvuga ko nawe n'umuzukuruza wawe azogenda karaba ati ivyo nakuruza nyimbare yahora gira agacabona ati bikamuzana kavuga ati nubwo bimeze ukuntu ndabona nyokuru wanje yahora ari mu muvukano Komera Kristo ni muzima bigatuma nabazana irindi yerekwa ego murakoze sinzi rero ko nobandanya akabazo kagira kabiri ko ndiyumvira ikibazo nagenda babaze urakunda mu bisanzwe ndavye kwisi meze irongowe n'abantu no kwita babiri hariho abakozi b'Imana n'aba sinzi ngeno kivuga n'abatware b'imwisi n'abatware b'isi kandi abo bantu rero burya niko namwe nirangira analyze niyumvira ijambo ryabo rifise imbaraga ridasanzwe ubushobozi rero nubuhe bushobozi bw'ijambo ryabo bantu kuko ugiye kuraba ntanze akararo gatoyi patiri uragenda warakoze icaha
canke pasiteri ukamubwira ati nakoze cya kintu kiri genda urahariwe ugaca ugenda wumva utuje perezida avuga ati uno munsi rero wewe ubaye iki niba wari umukene uhasanga ubuzima bwawe burahindutse aguhinduriye amateka yavuze ijambo rimwe rero nshaka muri tugiye muri Bibiliya rero ububasha bw'ayo majambo yabo ikindi naco maze kuraba iyo bakugize umutegetsi kanaka hariho ubundi bwenge ucugira bwo gushobora kurongora abantu iyo hanga warose kandi tukuravye muri kahise atabwo twara tukubonana none rero nshaka kumenya imbaraga ububasha bw'ijambo ry'abategetsi bo mwisi n'abakozi b'Imana murakoze ikibazo nico nyene Imana ibayezagire ubundi n'ikibazo ngira iyo nteguza nayo gutegurira silabisi nayo gutegurira amanota nayaguha mugabo uko wasenze tukavuga ngo tuyego na mutima w'Imana n'ubundi by'Imana nitubimara ubundi turonka agace gose niko Paulo yavuze nitubimara mugabo gato wavuze ngo imbaraga z'ijambo ubushobozi bw'ijambo urafatira ku muntu umutware sinavuga ngo umutware w'isi ubundi ucumenga uvuze umwuka mubi ku muntu afite ubushobozi umuntu aganza muri iyi si ukashobora kuba ari perezida minisitiri umugabo akaba ari umukristo sibyo ushingira no ku ijwi dufate nko ku buhanuzi ijambo rije mu mwuka w'Imana ugomba gutandukanya ibyo bintu amanze gato imbere yuko nkwinjiza mu jambo ry'Imana wibuke Yesu Kristo bigeze kumuzanira ikingorongoro ngo bariko baramugeza ngaho ati none tubwire itandukaniro rihari amafaranga yo kwa aya mafaranga twayakoresha gute kuyakoresha n'icyaha Yesu Kristo ati nimureke kongerageza ntiharagera gato yatubwire kubera ko Yesu Kristo atabwirizwa guheranwa yari Imana avuga ati nzanira ico kingorongoro barababaza handitse kwiki hari handitse ko amategeko ibyo kwa Kaisari sawa tirera kiribyo kwa Kaisari mubihe Kaisari iby'Imana mubihe bisigurika ibyo kwa Kaisari byari ibintu bitegekanijwe biri ngaho bifise n'amategeko yaho abigenga kandi n'Imana ibyayo bifise amategeko abigenga mugangira ndakubwira itandukaniro kuri ayo mafaranga yonyene mbone kukuzana ku muntu wibuke ko hageze ko ikori baritanga hariho bariyeri iva mu bugarire iminjiza mu gisagara muri Yerusalemu Yesu Kristo nabigishwa yari yaratoye bari abantu basa n'abaciriritse hari amahane yabaye guhera ku mwami Akabu ku buryo bw'uko byari bigoye ko binjira mu gisagara byasaba ko batanga ikori yari bariyeri ntibabatinyiye Kristo kuko Kristo basi Kristo ubumana bwiwe birenze bwagaragariye ku musaraba gusoma ibitangaro yakoze sibyo ubundi yari yifata nk'abandi akagenda nk'abandi agakora nk'abandi agasangira n'abandi kuko ndaguciriye mu gato igitangaro cyo ku musaraba yakoze cyacunguye isi mugabo ibindi bitangaza yagenda akora yakorera umuntu imbe azoye Lazaro urumva umuryango wa Lazaro niwe wanezerewe nk'ubu twebwe abanyabujumbura bashaka kusanga tutashikira nibetaniya nawe ndi muntu yahazuye kuko baravuze ati ibyo bintu birashoboka mugabo sibitangaza ku musaraba n'ikindi kintu ni kuvuga rero Yesu Kristo umugabo urabe babasabye ikori ntiyavuze ngo nimunyemere ngo akore igitangaro bose abahumura uwo myicaye bagire yabwiye Petero ngo akirigera genda wasama ikifi uzane denariyo undihire urihire na bene wayo yose se amafaranga ntiyakiriwe ubu ryazananye modisi we icariko ni kuvuga rero ubutware bw'isi burahari kandi bufite agaciro butunganya abantu ko bagenda ku murongo muko ubutware bw'ijuru buza kwerekana ko hari yindi mbaraga yo gutunganya isi buriya rero harakantu wavuze ngomba kwinjiriramwo ngo umuntu ngo yabaye umutegetsi ngusanga ngo aciye agira ubwenge atarasanganya kavuga ati n'ubu n'umwe twabarana kwiriga burya n'ikintu c'icubero kiza mu bwonko iwe akumva ko ategeza kuba umurigera burya nico kiba no kumuhanuzi ashaka ko yari nje bajebyi yama mugwagwa yama mu bantu agenda niki mugabo umunsi ukwinjira mu buhanuzi akamuntu adahangara umva datinya ikintu na kimwe naba nka Eliya gwari utishura ngo yambaraga koti ngo igifuwa cyungo cyari kubwoya ngo n'udusandari n'agakofero n'agakoni n'agasipi bisigura ko kugira geri bwami byari bigoye azavuye itishuka yari umwene gihugu yari umwene birenze itishubi hari y'ibijyango ibiri yonyene ibirenze nawe n'umuryango umwe wari uvumye n'umuryango ukomoka kuri Ruben birenze sibyo
nukuvuga ikintu cyabaye nigiki araza ngo hagara ku irembo ry'ubwami niyavuga ati abasiti baramfata niyavuga ati ingabo z'ubwami ziranyica niyavuga ati akabaranyica kandi byari bigoye kuko mukaka Yezebeli yarafise ibigomana ku buryo ngo bavuga ngo nk'inkuba kugitatabitse ngo ni Imana yibivuze ngo abantu bose batayemera bace bapfa kuburyo abantu bose bemeye bigirwamana ku nguvu kuko batari bazi ko inkuba izana mugabo Eliya ahagarara aho hantu avuga ijambo ngo iyi mvura ndayitwa yego iragenda kubera iryo jambo rifite ubushobozi rirarema rihura n'igitekerezo cy'Imana mugabo nta mutegetsi yari kuza ngo avuge ngo imvura nigende nibyo kunda ahubwo umutegetsi yari kuvuga ati ndeka yeme ikintu kijanye n'imvura nibyo nakunda kuko umuhanuzi ubundi azana ikintu utari witeze utize muri biology wowe mu buzima bwa misi yose ukora iki cyo ni muganga uri umuganga umubatse umuntu adafise igitereko yasamena oya mu buryo bugaragara ntibikunda ariko urabyemera ko uburyo butagaragara byakunda nk'umugabo garatwarinda oya mugabo kuko Imana yagenye niyivugurutsa ibi bari yindi mbaraga y'umwuka mubi ibirozi babikora bikanamwica mugabo Imana ubundi ntiyisuzuguza ntiyivugurutsa yaravuze ko umugore ari wazobyara babaye akaja kubisa profete yuko atategetse ico kintu ntanakivuga no mbwiye Adamu yaramunaniye iyo cikige no musimbi bigaragaza birumvikana sawa mugabo uremera yuko kubwiga itangaza umugore yigeze kugwara akagira nka kanseri hanyuma bakamukuramo matrice umuntu bitera kwa mu papura matrice turayikuyemo urizera yuko ashobora gusenga Imana ikamuha umwana ari Imana ibikoze ibyo ndabyizera urabyizera dufise mugabo muri science mwebwe muri science mwizera ibyo mwigishijwe burya nico cyane niyo bapfumupfumu n'abakoniko n'ibi Babyloni ku ngoma ya Nebukadnezar nico cyahaye imbaraga ba Daniel ubundi aho umwana w'umuntu ananiriwe ni Imana ikorera Imana nayo Salomo ariko aravuga baze ngo ikorera mu muntu ayuba ayizeye ubutware Salomo kandi yero ngaravuga ngo amajambo yose y'umwana ngo atangwa n'Imana ngo ariko ijambo rigira agaciro kubera Imana nari Imana bajya abantu aba batware bisi irabakorera nabirabareka mugabo irakora birenze ko muhanuzi kuko umuhanuzi ntashobora gufatira ku kintu ngo muganga yambwiye ngo iruhande y'imapuro muganga yamubwiye arazivuguruza yego byo ndabizi ndagwana Imana cyo kintu yacujurije hamwe muri Isaya 38 muri Isaya 38 Imana iri hejuru umwami wa Isirayeli yari umwami yitwa Ezekiyas umuhanuzi wo muri ico gihe yari umuhanuzi yitwa Isaya Imana ikirazi kimeto cyuka abantu bose ubundi nibiremwa by'Imana mugabo umuhanuzi aza kuzana ikintu cerekana kami kari ndani muri wewe nimba unejereje Imana iguhuze n'umugisha iguhuze n'ukurahuze nimba uyibabaje Imana iguhane donc aza kuzana ikintu wewe ukora nawe ugikorera indani aza kuzana ikintu gikenewe niba ukenewe gupfa ko bwati pfugende Imana irakunda umuntu ku buryo nishaka kubigukorera rimwe bize idudurira ko no iragucisha ku muhanuzi ucisha kuja mu Imana mu mande zitandukanye mu ndodo kugira ngo irabe ko yigarukako iyo wansi cikoresha umuhanuzi uvuga umuhanuzi ari hejuru yego ari hejuru y'umutegetsi umuhanuzi ari hejuru wa president de la republique kuko n'umwami naho aravuga ngo mbega ngo nta muhanuzi ngaha muri iki gihugu hari kugira afata ingingo bami bakabiri kane inzara yakubishisi ndeka ngaruke ubundi bwo ngo umuhanuzi ngo nakanwa k'Imana niko mayandi majambo umuhanuzi nakanwa k'Imana sibyo nikuvuga umuntu afishe ubutware bwo ngaha kwisi yagize ubwenge ubundi Bibiri iravuga ngo ukuboko gukora kose kuragira umugisha ngo ariko ukuboko gutanga gora hejuru yandi maboko sibyo kubereka abari mu itegeko ry'Imana harimo akabirya nikuvuga imvura ngaruke kuri iyi fenomene y'abantu batatu ni Imana n'umwami wa Isirayeli n'umuhanuzi kandi wo muri Isirayeli kandi n'uwo muhanuzi Isaya bugani n'umunyafrika hego mwe namotsi uzosomera ngo muri Ethiopia sibyo nukuvuga iki rero Imana iraje yo ngene ubwayo ihagarara hejuru yabo Ezekiyas confusion yagiranye Imana yutuyize afatwa n'urukanseri yarivuje ativuje ntitubizi mu Imana aramuinsinzi kuri Senikaribu ko mwami w'ingabo z'Aramu araza Imana iraza ija mu gutwi kwande ku muhanuzi ngwega ni mubwirutira gupfe nuvuga umwami daboro yimikwa n'Imana muri Isirayeli yimikwa n'Imana cyo tubavuga ati wowe warangoye nka soro naka cyangwa waranezeje nka sogokuru Dawudi sibyo yimikwa n'Imana mugabe Imana ntigiye kuganira nawe itumye umuhanuzi ngira ngo raga
upfe kuko utazokira utazongera kubakorera yamuhaye umugongo kandi avuze byategerezwa kugenda uko nyene sibyo mugabo Ezekiyasi araza aravuga ati burya rero Isaya avuga ikivuye ku mutima w'Imana mugabo nanje nciye bugufi burya rero iki aho hari banga nciye bugufi Imana ishobora kugira imbabazi yego acaragenda ngo yiherana n'urukuta aho ni muri Isaya 38 kwa wenyene yibutse Imana ibyo yakoze avuga ati je nkiba umwami nirukanye ibigirwamana muri Israel byose aravuga nyedomo bakabatukagura bakaribajyagagura meba byose meba kuryama mu buriri mfata ingabo zose njya kwimbisha amazi na yamasiteri nubona dufishe sibyo ukazananye n'umwami Ezekiyasi ati none Mana ngirira neza ndacavize ibindi bintu byo gukora uko niko Imana itanga promotion mu buryo bw'inyegeje buryo umu president cyangwa umuntu akomeye yagize icyo gitakagira ubwenge mugakongera gahagarara n'Imana abo ukomeye buryo umwami Dawudi yarafite akabanga koko yamayirihira umuhanuzi wiwe yego yarafise Natani akagira nande na Abiatari yarafise Natani na Abiatari burya Abiatari yari umuhanuzi w'igihugu cyose mugabo Natani yari wa mu rubyaro rw'abahanuzi yaramwirihira akamumenya byose yes kandi ni wazanye naryo makuru yo kwa Uriya kwereka Dawudi yaraciye ubwenge birenze gushika nawe avuga ati mwebwe mwese mwananiwe ku buryo rero umuntu iyo yegereje umuhanuzi akamugira nk'umugenzi abari bishobora ukamurinda kwa cyane ukamurinda kwa segerereza erega ubundi bwo ashatse yo guhenda yikeneye nawe wabigize n'ubugwa neza ukavuga uti je umuhanuzi Mana ntazosonzana narabonye gaca kuko ashobora kubahanura ibintu bishingiye kuri Bibiliya yawe sibyo narabonye gace yuko ashobora kubahanura ibintu bishingiye kuri Bibiliya yawe rero umuhanuzi ntazonsegana ntazobura icarya ntazogirana mugabo ndashaka ubuzima bwanje singiye kubusha mu minwe y'abapfumu kandi ubuzima bwanje singakutwe kudeta ngo maramare ngongirene ubuzima bwanje uzura mbwira kuko ubundi Imana yatubuza kugendereza kuza tubaza ngo bizotubaka ibizotuba no kuraguza no kuraguza ni kuvuga kandi umwuka mubi cyane ushobora no kudukura mu itungo ushobora no kudukura mu buzima muri icyo gihe wewe uratse Imana ikorana nawe kuko buriya Dawudi ku kintu yakoreye Uriya mu gihe amusambanije umugore akongera akamwica burya Dawudi yari kwicwa mugace bafise umuhanuzi Imana ikibona ikindi kintu nawe yakoze gikuru ubugome ku buzima bwiwe imuyane cituma Natani abincabwenge kora kwa kuntu Dawudi yamwitaho ntiyaza dudura kuko iyo Natani aza dudura ngo Dawudi ngurazi ibyo wagize ngo wasambanije ngo umuntu Dawudi yacashavura ngaca mutuka kandi ari umuhanuzi kandi akweza uwundi muvumo sino wundi muvumo Imana yakimwiciraho nyene ahubwo rero umuhanuzi ategeza ko afite ubwenge kandi umuhanuzi igituma umuhanuzi ategeza ko afite ubwenge adafite ubwenge ashobora kuguhuza n'urupfu direct kandi afite ubwenge ashobora kuguhuza n'imbabazi z'Imana kuri Uriya Natani niwe wahuje n'imbabazi z'Imana ya Dawudi byari bigoye kuko Uriya yari intwari muri Isirayeli kandi burya Uriya ubugene nimwe naba mu muryango wo kwa Karebu ubugene yabaye ingabo muri Isirayeli yabafise kontra burya Uriya yabafise kontra kubera yari umunyamahanga ko kizira kwimukira igihugu nico gituma nase no kuja kuryama kuburira abandi bari ku nico gituma byaza nanje rero imbaraga z'ijambo zirakomeye mugabe imbaraga z'ijambo nazishingiye ku muka w'Imana zirarenze kuko urazi yuko Elisa uzosoma umwami wa kabiri kigabane cya 6 Elisa umwami w'Isirayeli ngo arafasha aritabagura kuko abonye ingabo zaramutse ijaratabagura impuzu zose ni kuvuga atewe ubwoba n'ijambo atumweko ko baje muri Israel n'ijambo yumvise ko baje muri Israel atabagura impuzu zose Elisa ngo bamuha makuru ko umwami yumvise ko ingabo zaramuzije atabagura impuzu Elisa ni umuntu muto yari umuntu yibera mu misozi y'Ibeteli si n'umuntu yambaye n'agashati kera nko kukonje ngo aboneke si umuntu aja kuri kamera Elisa no umuntu yibereye ngaho gusa ngo araza ngo ni kubera iki umwami watabaguye impuzu ko bareke ntanakimwe kubera iki ari connected n'icyo arabona wewe aho umwami atabona ni ukuvuga kandi ingabo zari zije kumutera ubundi zari kumutsinda mugabo Elisa asenga amasengesho abiri isengesho rimwe abwira Imana ati ndagusabye zihuma amaso ndazitwarire jewe nyene irindi sengesho aravuga ati ageze bwami zihumura amaso umwami ati tubice ni ukuvuga umwami abonera ibyo mu mubiri ibi bihuye ari byashobotse ati umuntu Imana imucize imbere kandi ndamudido wirinda mwice ndamugire ndimugariza aravuga ati no
burya rindi imbaraga ikoze ntumwice ngo mugabo yajyanwe aboneye ko musumbya imbaraga. Rero ni kuvuga umwami aba ari umwami, umutegetsi aba ari umutegetsi, mugabo ubudahangarwa n'ijuru. Umuhanuzi n'ukuri ari connected n'umutima w'Imana. Cyo bituma umuhanuzi asura ibinyoma. Ubuherutse nabwiye ko nzobigisha ku buhanuzi bw'ikinyongera mutandukanye, umuhanuzi w'ikinyoma n'umuhanuzi w'ukuri. Ego hari ibintu byinshi batandukanye gose, kuko umuhanuzi iyo mufise basi muri Yobo 33 navuga ngo Imana iravuga uko canke kuri mu byivuga harimo indoto, harimo n'ubuhanuzi. Yego. Kandi Imana ikavuga ati umuhanuzi icyo azovuga nimucumvira nzogerekeza nzobukonye. So imbaraga z'ijambo zirahari, sibyo? Mugabira imbaraga z'ijambo zishingiye kuri ko buriya kubona igiti cy'umusaraba, igiti gishinze, yego ndikikiza. Burya ni ikimenyetso cy'itandukano rya Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere byari ibiti bishinze gose, Imana ngo mu biti byose atazobijye kiretse igiti kimwe. Ico giti yarakiriye, si cyo turiko turaganira ko mishaho kimba tuzokimba bose. Ni kuvuga rero igiti gikitse ni imibereho yanje nawe. Jewe n'ikindi kiremwa muntu, mu giti gishinze ni imibereho ya jewe n'Imana. Igiti gishinze rero muri za mbaraga z'ijambo ku mwami no ku muhanuzi. Umuhanuzi biruzura hose, kuko Imana iyo yandemye niyo yakuremye. Matayo 6 ngo dawa twese byagiye mu ijuru n'uwa twese. Rero kiri ku mutima w'Imana gikora kuri jewe no kuri wewe. Mugabo umuhanuzi igiti cy'umusaraba ni cyose. Mugabo umwami mu mbaraga z'isi ni igiti gikitse hose, kuko urarabuta iki kintu. Burya president gituma avuga ngo nibagufunga ugaca ufungwa, nuko abaye narije agasanga uteye isibe mu gihugu, security publique. Kandi rero gandi kito gutangaza burya kurenganije bimuteza umuvumo. Burya kurenganije bimuteza umuvumo, kuko urya ashobora kuba ari gutwara imyaka 40. Nawe yategeza kuba kugufunga yisunza amategeko ari mu gihugu. Kandi no rero ni ibintu bibiri biteza umuvumo umushefu, si president gusa, umukuru w'umugu. Burya n'umugabo ibyo bimubako, umukuru w'umugu ari we wese, umuryango, umukuru wa polisi, umurongozi basi, umuntu afise umuntu arenga umwe ayoboye, amuba nk'umushefu. Hari ibintu bibiri, iyo urenganije umuntu mwishimana izokurenganya, kuko umusumvye ubushobozi, umusumvye utwaje icuri. No mu kumuhana burya biba bisaba ko umuhana n'urukundo. Utamuhana k'umwana wawe hamwe azovuga ati canke nk'umwigisha yigisha abanyeshuri, bugira si kenshi uzobona umunyeshuri iyo yahejeje amashuri agenda aracurutuka ngo ujya mwigisha yarangiriye nabi. Burya aba yabikoranye inziko, ubundi bwo yamuhananye urukundo agumana. Uyu muhananye n'urukundo mwisho imbere ahura n'ikintu kimwereka ko iyo utamuhana yari gutikira, iyo utamuhana yari gutikira. Ni kuvuga rero ni ibintu bibiri byica umuntu atwara abandi, kandi bishingiye ku ijambo. Utekereza mu mutwe wawe ko umurenganya, ko umuhana, ko umuhasha, nikosa. Imana itwemerera guhasha, ikubwira muhane umukosore. Nico biti nayo tihirama mu ntara za Israeli. Ibyo Imana biteganije ati ndabarungitse muri Kanahani. Inayo tihirama nahanje ni handi wa muntu akosheje adakwiye gupfa. Tikitake nutera umwice nzovugana nawe nikitse. Oro nico gituma twakoye igihano cukupfa cukwica tubatisha mu gasho. Oya kijyana kibibonye. Kuko arashobora kuronka umwanya kwihana agasubira akaba muzima. Wamushize mu gasho ugasanga mu gasho bamwigishije ijambo ry'Imana akava yari muzima. Ugasanga nibyo bugome yarafise arabihevye. Gusa ikintu kibi ku muntu w'umunyagasho, iyo umuntu w'umunyagasho afunzwe atakuri kwica afungiwe, nikosa ko bamufunze. Yego, kandi umupfumo. Yego. Kandi mwishura ubyaro rwabo rurenganya kwabo. Byabaye kuri Nebukadinezari, ujya muhungu wiwe yagiye gufungurwa mu gihe Yeremiya yagenda yanka kuja muri Babiloni. Nukuvuga iki yari yafunzwe niki Nebukadinezari kubera karenganya yagiriye abanyisirayeli. Hagaze igihe umungu we nawe aracagara Nebukadinezari Imana yamugize kuba ikinyeshambi imyaka 7. Mungu Melville. Nukuvuga arajagara ku ngoma yiwe mwishi yarutse afunze. Mbega tugire ngaho nyene akabazo gatoye nigeze kubaza nk'iyo bishitse umutegetsi runaka agafunga nk'umuntu akoresheje izo mbaraga nyene rya jambo nyene giyiwe, nta ngaruka mbi bigira kuri twebwe abene gihugu canke ku gihugu nyene? Nagira byo cabiza guhama umuryango wiwe, kuko we yabifashe ari bivuye mu mutima wiwe.
Uyareka mu bintu nkundira ecclesia harimo ibintu biga byo kubisabisha rusanga sinzi ko namwe mu bandi madini mu bigira nabyo nzi gutsinda zinjye mu gusenga twama duhera kuri ecclesia amadini menshi turi muri ecclesia ahubwo ni yose gusa mvuze katolike nongeye ko katolike ni buba ugiye mu idini ubundi ecclesia no mujya na je ndo muri ecclesia gose cyo nakize nayo ke ubundi uvuze ecclesia katolike wongeye ko katolike ugiye mu idini uvuze ecclesia uri mu muryango w'abakristo ni kombineze nco tutayikimeneye nukuvuga iki rero dusengera ecclesia nukuvuga mu muryango w'abakristo bose bari ku mpande zine z'isi tugakurikiza igihugu kubera iki buriya n'umushefu wawe buriya n'umugore aciye ubwenge asengera umugabo kwisumbya cyane aje kwisuganya senge nukuvuga umuntu ari imbere yawe ari hejuru yawe ubwiriza kumusengera kuko abashobora kugucinyiza bikemera kandi Imana ari abantu barenganyuka byemera kabireka kubera iki nabo batamenye ingene bagira nkuko ngo binyugushe baciye bicecekera bavuga ati ko aruduhera memba ko ari kameze ubundi ngubu uye nibona nk'amadini twategereza kuba dufise idini basirimu kandi dufise umukristo yisobanukiwe twaba dufise buri musi abantu bari kwiza mu gihugu gusengera abategetsi b'igihugu kuko abategetsi b'igihugu bakomera bagakora iby'ubutwari kubera twebwe abakristo kubera twebwe abakristo rega nika kujya ku idini mu bisanzwe idini iyo abakristo ari febre badashobora gutanga amashikanwa badashobora gukora imirimo y'Imana iyo dini ntitera imbere oya niyo badakunda umuyobozi umungere wabo ngo arangirika nta buryo bw'imwe ntashobora gutera imbere kiretse n'abashobora kuba bahasha yiyitirira umwuka w'Imana mu gatariyo icyo nacyo hariyo werutse uwo twakiganiriye ko ndavuga atereka icyo kintu tuzokigarukeko ni ukuvuga iki rero iyo umushefu umuyobozi asengerwa n'abayoboye biroroha ku buzima bumera neza izo ngaruka mbere zo gufunga abantu barenganijwe sibyo ariho n'abantu ahubwo bakicwa umengana kamizwe n'ingoma kuko bishwe n'ubutegetsi ngo nkakarore cyo kiba igihugu gifite umupfumo igihugu twese turashikirwa dushobora kurima imenshi ikaba free urubura rugakubita n'umwuzure ni umve inzige kutavuga amababi y'ibiraga gato bagurika ariko nibaza ko ibyo bintu atangere mu Burundi umwaka mu Burundi ubu twebwe ni sawa uyu mwaka 2025 ariko ni mutazimwe ry'ubuhanuzi igihugu gifise abantu batatu bapfukamye ariko barasenga bagisengera ataburyarya burimo atavuga ngo ndiko senga abantore ana ngo ndabana n'abapasiteri kabisa senga ubona ko ariko ari yamamaza wo mutora ngo aje kuba umudepite yo tugenda kuba cyese ngemera ibyo bintu n'ibijanye bigere biri ntere kuko ahubwo ndetse n'ibigere biri basizi bari intara zibiri ubundi Imana ivuga intara bubara ubutware bubiri buje guhurira hamwe icyo gihe burya kiba ari gihe kigoye kiba ari gihe kigoye n'umukozi w'Imana wobawe bigahera kuko buriya politike ifise amahame yayo kandi ikintu nkundira Yesu Kristo yaravuze ngo ni munyigana muganyoza ikirenge mu canje Paulo aravuga ngo je nange mugenga mu cya Kristo namwe munyoza ikirenge cyanyu mu canje niko yabwiye Timoteyo nuvuga Yesu Kristo burya politike kamere muntu niki ni dini ibyo ni bitatu nigeze bivuga ko kintu nigeze bihangana kuki bizokwamaho politika y'igihugu izokwamaho utirengagiza harakantu uvuze ngo mbega ubu bafunze nk'umuntu bakagira iki bagafunga umuntu w'inzira karengane ngo cyo bigira kubene gihugu byakigira mugabihera kuri we inzira gatandatu ngo atangurwa n'ijambo ryo kubika ngo umwami Imana wuziya ngo umwami Imana yica umwami Oziyasi izaya gatandatu ngo umwami Oziyasi yasandawe ngo nabonye umukama yicaye ku ntebe y'ubwami nini kandi kirurutse uwo n'umuhanuzi w'umukama Isaya umuhanuzi w'umukama Isaya yarasanzwe hanora mugabisigura iki wewe uwo mwami Oziyasi yarafise amategeko aremera Isaya bikanga ko Isaya avuga ukuri akavuga arabigitsure kandi yari inarume akavuga arabigitsure kuko Oziyasi havuye acakurikira Ezekias n'umuhungu we kandi Ezekias yari mubyara wa Isaya byumvikana ko yari inarume sibyo yagira nguko nukuvuga iki rero iyo ari umuntu arenganijwe Imana irica Imana irakura umwami yarishwe kubera yongera kandi gucaguruka rero mu mbaraga zo buhanuzi si nico gusa nyine nabwica kabiri na bodi
mu bami ba mbere 11 Naboti yararenganijwe n'Akabu umwami Akabu wanashaka murenganya muri jije akarima nkaka yego gatoyi agataka n'umurage sindakagutwara sindakagora nawe aravuga ati kamenagure Yezebeli umugore wiwe sibyo aramuhanura aragira arica Naboti yishe Naboti urazi ikintu cyabaye muri Israeli habaye amakuba haba inzara imvura iragenda urabyumva abahanuzi baricwa urabyumva sinibyo gusimvira imyaka 3 n'amezi 6 inzara iri mu kwica abantu upfaka igarapfuye abantu benshi kandi bazize kajya kantu gatoyi nukuvuga igihe cyose umutegetsi arenganije akoze indenga karengana nukuvuga igihugu kirabyishura Dawudi none Dawudi nuzi ko yakoze ikosa aje kuvuga ngo ugirana narenganije afunga umuntu ahubwo yaharuye ingabo afise bavuga ngo marurira umwe muri banga Imana yavuga ati Dawudi abyiti ngo Dawudi wayo ati cyo kintu gikoza Dawudi ati navuze ko muzogwira mukangana n'umusenyi wo kwijuru umuntu n'inyenyeri zo kwijuru ndavuga ati nimwe munege nkeyi naho ngene muzokomeza mubeho mungana n'umusenyi uwo mu mazi siki Imana sigese zarandofisi yo kugwira none uri kurabaharura ngo bafate nk'uko umuntu nk'uko menga nabakugabiye Imana yigwa ubutegetsi n'ibikugabiye abantu ibishaka ati ntunganira hamo wenda gwe kurambira mu butegetsi ni bimwe barundi bavuze ngo utazi byese abyiti n'ubara Dawudi kubara ko kantu yakoze kubyukuri n'ingabo ziwe ntizari kuryohego ariko araziharura kuko nigiye bavuga bajanye na Dawudi ni kuvuga bavuga ngo bari nka mugabo bijya bintu rero byagumye ari umuco none ko no mu gihugu byose ibihugu byo kwisi uzumva ngo president aragendura ingabo naragira bifitanye isano nibyo bifitanye isano kuvuga Dawudi yari kiri tribu ya Israeli Imana yeresherezamo icubahiro Dawudi bari bafite isezerano ko batazogwanisha inkota ari Imana izotsinda kuziharwa none yaziharuririke kwera ziko nabo mu miliyoni botsindwa reka nakubwira igituma bitabana bitari cyo kimwe kuri Yozuwe ngo mugabo nsubiye inyuma gato umwami yimikwa n'Imana mugabo aba president Ronald turakora amatora hariho la difference kandi burya n'ingabo ziwe tugiye kubiraba neza kuko wanashaka tugiye tugaruka gatoyi bavuga ngo nta kuganza kutapfa kumana nubwo yo ari president rumva nyina aguma muri ya logique y'umwami aguma muri logique y'umwami kubera ya kamere y'umuntu Imana ngubu uvuze ngo twarize amategeko turayashinga Imana ntibinjirira mugabo uri renzi arahama nico gituma president guharura ingabo uyu munsi ntaco bitwaye ni itegeko ryo kuvuga ati batayo komando batayiki ifisaba bitandukanye no ku mwami ni kuvuga tribu ya Israeli naho byashikaga gico mudahurizako mwagwanira hamwe niyo mpamvu nuze umwami wa mbere w'Isirayeli Sauli apfuye byoroshe ko baca bagenda gutora Dawudi Heburoni bavuze ati buriya rero uwo twari zinara zibiri reka tumuzana tware yose cyo twara Heburoni imyaka 7 Isirayeli yose yatwara imyaka 33 urumva cyo twara imyaka 40 nukuvuga iki rero ubundi ijambo rifite imbaraga mugabo bube gito bw'umuntu Imana yasize mu ijambo yafashwe ati wewe aba bantu uzoborganiza uti giruko vudonga president bafite uburenganzira bwo gufata itegeko yashizeho n'ubundi karivuguruza mugabo ujya nawe nyene iyo hariho decree iyo hariho itegeko ryashinzwe ngo rizokora imyaka 50 azagashikira rivuguruza kubera kwicungera Imana muhana kuko abanyagihugu babakizi impamvu bayabaye n'urupfu cyangwa amatora yasezeranye yavuga bavuga ngo manda ni imyaka 5 nyuma y'imyaka 5 hazoba amatora burya haje nyuma y'imyaka 5 aciye abandanye hataba amatora ngo bamwitorerewe kandi byarasinye kimanira gihanira kandi rero igituma igihanira igihugu idahanira abo gusa ni kuvuga we yereka umwana n'umuryango wiwe mugahara abantu bagiye inama barabyumvikanako abo bantu rero burya no mu buhanuzi barimo hariho n'ababihanura kandi abo babihanura n'abahanuzi babi bavuga mu bami ba mbere mu kigabane ca 22 ku mwami Akabu burya umuhanuzi w'ikinyoma n'umuhanuzi abagomba kwisendekeza ko batware inkuru mbega ndakubaza yamaze kwitwa umuhanuzi twamaze kumva ko arakanwa k'Imana iyo hanuye ikinyoma kiraba canke nikiba kiba ku kigorye ndacakubwira Akabu bano nshaka muri Bibiliya reka ndabikubwira uko ntaco Akabu yari umwami w'Isirayeli kandi yari yarakoze ibintu bibi cyane bibabaza Imana Eliya akaguma amubwira mugabo umunsi wa Akabu uko umuvumo Eliya umuhanuzi w'umukama yamuvumye umubako habaye iki
yaraje atumira umwami wa Samariya wa Israel waje kumufasha kugwana aramwemerera mugabo umwami wa Israel kuko ari connected n'Imana atarayimukira Imana imivumo itarakwira kuri yo ambwa ati burya nta muhanuzi twobanza kugira ngo twumve ico Imana bivuga ko tujya gutsinda ahubwira ngo ngaba azana bamwe b'umugore wiwe bamwe bahumanya imyuka mibi avuze ngo ngaba icyo n'igiki ngo nta muntu w'Imana ufise aravuga ngo ndamufise ngo muga ntigera avuga ibiri byiza uzi kintu cyaba yaciye Imana imushira ukuri mu kanwa kiyo wa wundi mwamagira aje kumufasha kugwana arabyumva ko ari byo batogenda badatsinda mugabo hacaza umuhanuzi w'ikinyoma amukubita urushi ambwira ngo azotsinda kubera iki ngo hari imyuka mibi yaje kumubwira ngo muhendage so nukuvuga iki wowe iyo wubaha Imana umuhanuzi w'ikinyoma akubwira amajambo akuremera nibyo bivuga hora ariko arigisha ngo haje umugore ni uwo mugore ngo akaguma mukurikira avuga ngo abantu ngo bigisha ngo kwizina ry'Uwiteka ni wacinze Paulo kumusubira ngo aremerwa n'amajambo avuga bavuga ngo wa shetani wimva inyuma acahinduka shetani nukuvuga rero umuhanuzi w'ikinyoma nukuri ashobora kuvuga ijambo kumva ko ari mu bushobozi wowe rero iyo utari connected n'Imana iyo wamugize ikigwamana cawe ukumva gusa nukuvuga uhura n'umuvumo kubera iki akubwira ego kandi ari oya abwira biremera kandi bitemera ico cishaka ako kanura gatahura yego urakatahura kumenga ugize gutya nariko ndabijanisha na bimwe hajya Mose Imana yamubwiye ngo akubite ibuye kugira abanyisirayeli banywa amazi agakubita kabiri akarenza ko amazi yaraje abanyisirayeli barayaronka mugabo niwe yihaniwe nariko ndiyumvira rero ko iyo akubwiye bamaze kumwizera ukumva ko ari umuhanuzi w'Imana ibyo bintu byo kubako mugabo akaba ari we yohanwa mugabo nabo barahanye consequence urumva hari ingukizimbi bari sinzi ko bari kugenda umwanya waciye wiyongera sinibuka ko ari aho byaciye bipfa umwanya waciye wiyongera d'abord hama ikindi naco burya barababariye mu kibaya canoze Imana yabateye intuntu kubura umuntu nka Musa utamuhambye nivyo bara Musa utamugwaje kandi bari baramufitiye ikizere yaramaze yari umwami wabo ugere mu bintu byatumye bashobora no kwiyumvira Imana zo hakora ubundi Imana nabo yarabahanye burya mbere Musa ntiyanywe cyane yaruhuriwe imitwaro mugabo tugarutse gatoye rero tukagenda kuri irya jambo ko twariko turavuga iyo nk'umutegetsi runaka afashe ingingo mbi abene gihugu bakaca baba Imana ikabazanira ko umuvumo igihugu kigagwa mu manga ntiwumva ko ari hamwe ko tuzana tuzi ko Imana itarenganya nk'abo bene gihugu nk'ubu dufate nka jewe umwene gihugu mutoyi kabo sindi mutoyi nyene ngana kunye uri umukristo yego kandi ndi umugabo ufite n'urugo Imana go mugisha iyo bishitse rero nka president agafata ingingo ituma nk'igihugu gitusha tugira ingorane ntiwumva ko jemba ndenganijwe none wumva Imana toti hanawe yakoze ibyo bintu none wumva nyimba amaze kuba ari umwungere agakora ibintu bitemewe uho hanwa intama canke ho cahanwa mugabo kameme risubiye inyuma gato nihaye inyishu umwungere amaze kugira ikibazo n'intama zirakigira yego rero uzi Yesu Kristo wewe ko bamumanitse ku musaraba Petero akambara ibuturo ngo basubiye kuroba havuga ati reka turabyo baratwigisha biba bisaba indi mbaraga mugabo rero ku gihugu reka mbizane gato mu buzima rusange igituma igihugu gihanwa ni wa muvumo ubundi Imana ni ya generation ni yigihe yego sivyo ni yurukurikirana nukuvuga rero Imana igituma tugira inkurikizi nizi wa mu president cyangwa wa mushefa gizibyo yarabyaye ubwo bugome abwatiye mu bana biwe mu isi y'umwo uraza bukabakurikira niyo mpamvu nk'abahamani bakora ikibi Imana igaci ibicana na byaro zabo bahamani gatoyi uvuze icyo kintu ngo abana biyiwe natwe mu Burundi twafashe ko nko mukuru w'igihugu tumwitangwa ni Sebarundi rero natwe bwe turi mu bana biyiwe madamu wa president ni premier dame ni kuvuga ko rero na premier dame nawo mu bibiri mwacha bafatwa na kai mba nico gituma kwa maturiko twa urubyo nurabira connectana kandi nk'umwene gihugu wa nk'umuntu niyo mpamvu isikeneye ubuhanuzi bw'ukuri kubera nk'ubu jasi ishobora kuvuga ngo
hariho basizi namwe muhamagara president je nashaka guhamagara president nigikunda ni munyacyubahiro arengeye abandi ntegerezwa ku respect ikintu cyose avutse iyo ari inabi ngira uko kugira ngo Imana izontunganize niyo ubona umenga kuko Morodekayi Hamani yari yararose ubutegetsi bw'umwami sibyo Hamani mu gitabo cya Esther mu kigabano weremwe mu kigwane cya kabiri ni kuvuga rero muga Hamani yumva nanyuzwe kwera Morodekayi atanamunamira ni kakana mvuze ngo hari izina no hamagara president sibyo nsubire nunganire gato nagiye kugira analyse nsanga abarundi isi yinzi twe twikwegera umuvumo uti gute ujya hari hantu nigeze kuja president waho ariko aravuga ijambo numva abandi bagumye bavuga bo mu bindi bihugu bavuga ati wewe urashobora kuvuga president ariko aravuga ijambo kuri televiziyo mugabo twebwe sinzi ibintu byadufashe mu Burundi kigero ni kimwe burya urabona umwana yiyadukiza president kumva umenga ni atome burya president ni molekile burya ni ikintu kitovuga no mwizina kandi kindi burya ni Imana y'igihugu kuko ikintu namaze kubona coco amaze kwitwa president acaronka imbaraga kandi kindi ndakunda kubivuga muri aya majambo mugabo gusa nyene si ni nakarorero niha niyo bishitse mu bihugu rahora konda nkumva nk'aba president bateye kudeta akamara nko kujya kwa Traore hajya muri intoze Burkina Faso akamara gufata igihugu burya yarinze agifata bigakunda aronka imbaraga kuko abafise igihugu abene igihugu mu kiganza ku buryo bazi gituma Imana muha zijya mbaraga burya bwenge burya bushobotsi no kurindwa hajya shatse yo bubika sibyo ko president uza kumva ububasha bwiwe none no musi avuze ati mu kibira niho ngiye kugira ikirimba hariya mu kibira nyine ubona hakanye ubona abantu isinzi ry'abantu rimukurikira kuza kubana hafi y'ikirimba banzure gatoyi oya tugende gatoyi oya naco tugende gatoyi ndiko ndavuga imbaraga ziwe kuko ndabora avuze ati ngiye umva ko mu kibira santu kuba mwishamba ariko hanahagiye hari ibintu bica bihinduka sibyo ariko igihugu kibacubatse nabi naco reka tubandu ukico naco rega ari amaze kuba president muri uwo mwanya na decide ikintu kiza gitransform igihugu kandi rega naba yaragitransform kera kwa tuzi yuko ibintu bikomakomeye imisi mikuru nyimba ari kurahira barahirira mu namashinga amateka mu Kigobe uzo barahirira muri stade dernier matwagiye tubona nka nyene cyubahiro umukuru w'igihugu wacu agenda kurahirira Gitega wari bwegere wo byibanza ko ivyo bintu byoba umunsi mukuru w'igihugu umviriza umunsi mukuru w'igihugu wamubera hajya kuri stade hajya aho mugabo uzumva ngo unyango iki kintu cy'igihugu kizobere bubanza haca hahindura amateka bajya bubanza ibe yabaye umugwa mukuru mu gihe ivyo bintu biriko birahabera nico rero nashatse kuvuga n'ubundi buryo bwo voilà mugabo merinye izambaraga urabona ngaha turi wakumanga president arahari ahinduka leta niki ahubwo nikiganya amavyuzi yocagana gute hanyuma ucuraba security ice hinduka abantu bose umutegetsi utarbwigera ubona yahonye hano uzubona ari hari romba ibintu byose sinzo wigeze kuvuga ati je president bishitse gusa mu bantu beshi akanda mutamwizina nkuko agaca yigira byo babiheze kuko abantu sigara baranyubaha baza kwate mbe hajya mwavuganye iki sinzi ndagacishemwo ngo hari umuntu yigeze kuba ngo aza gusaba ikintu president ngo amubwira ati ndakugirira iki reka ndakubwire wewe ikintu uza kungirira uzobinde ku munsi mukuru nka ruwa premier juillet ati mvuge mwizina gusa umpamagare unyongorere mu gutu natwe tuzombwira gusa babibone gusa ati acaramuhamagara ati cyo usavye gusa aramuhamagara mubwira sawa ngo agaca genda nko kwa premier ministre ngo akagenda hadodora ati akamuvuga mwizina atari aranafobi mpamagara naka ati wewe urondera naka uzohama nije ndabubwiye ati mumpamagarire agacaza akabakabana tumuntu antukarinze ntiyoroshe kandi yari twarabonye president muhamagara ati n'umudonya wiwe caragenda ati umviriza yambwiye ati ujya munsi yambwiye ati abantu bose bameze ukuntu ndamuhizira icyo nzomuha ngo c'est fini abetse bitapanze neza ati kumbe nuko ati
oya banzorekeje kumvuga nakora gitiri warakayora ama miliyoni ate wewe genda bagaca genda hano ngo muramubiza tuga ubesega ngo aramubiza tuga yashatse kuvuga kaka jambo gusa kumwongorera urumva kumwongorera gusa ukabona ko muzinanye ega n'Imana nikigira abantu urumva ukabona ko muzinanye iguha ikintu nk'ubu ubona ko buri ikintu ugatutobyara just namye ndabashingire naye muri wo mani kugira ngo banyemerere ko nshobora gusenga nk'amagara amaraso ya Kristo nabwiye ati nagenderana n'Imana ndi nkuri kigisutse ngo cyo ko bagoma basuka amazi bagoma bangora nabuze umwanya wo gusenga numva mfise umuhamagara Imana yigize nabwo none Mungu afise ubugomba niko usinababwira ngo mu mwana kwanyana ngibyumva umutima ndabwiye atumviza mwe ni mundeke kuko hari umwo umubosi wandi twarabuza mu Congereza mwe ni mundeke ngiye kubasabira urubyaro kandi muzobyara umwana w'umukobwa Mungu wanyamaze imyaka 6 atabyara wamenga umumarikateri ndayaba yageze icyo bahiro linze mvayo nukuri namahoro ni wara nuko rumba rero linze mvayo bonyene bambaza iki urashaka iki wana ngandi ko ndasenga umwana wanje ashobora kungora mbwa muri umwana ubwana bwamwumviza ngo tatanguye gusenga Yesu wari waraburemye ukicishije mu ijambo yaciye kuri wewe urabaho urumva na president aguhaye ijambo kuri warigera ndimbo ya anarikwatse kandi kindi rero nabonye rero reka ndakubwira ikindi kintu kimwe gimaze kuromarika iyo president akuvuze ati aguhanye uhinduka umuvumo kuri wewe cyane cyane atakurenganije iyaguhanye burya n'ubuzoza mugabo umuvumo president yakuvumye genda ubukoza ego ico ndacembera umuhanuzi w'Imana aramukura ni kuvuga ko wewe aguma ari hejuru umupasteri wawe sacerdote uwo mwisi y'umwuka mugabo president n'abantu babiri ni Imana ibwayo ikwikurira ko ico iyo ntuze uwo muvumo canke umuhanuzi nabone umva n'uyu muhanuzi w'Imana hari akantu kanugomba kukwibira kabaye kuri ba Yozefu kandi nabandi bakumva iyo wavumwe na president babisiga ko umuntu akomeye mu buryo busanzwe ko kurinda urinde ugaragara ure na president sekintu cyoroshe sikishimani kuvumura iguhuza n'umuntu igomba guha promotion w'umuhanuzi wana Yozefu Imana yateje indoto umwami Farao abahanuzi biba bose barananirwa kwari kugira ngo ihe promotion nde Yozefu wayubasha Daniel kugira ngo bagire icubahiro ku ngoma zose z'ubwami Imana yabateze indoto bagirana rero iyo wari nzwanwa na president ntuba wahohotewe hasi mugabo ujya muntu nyarucari agahohoterwa n'umuntu amusumbye imbaraga nk'ubu ufise nk'igikrotiro gahohotera umuntu ari musi yawe umuntu ukamwiba canke bajya abantu baza kuburana Imana iramwisangira mugabo umuntu w'ubutunzi w'igini nuko president hari gihaba guhohotera canke bagizene kubera muri ingabo zibiri zinyinyana nk'uko yavuga ati wora arankubita kudeta canke aragirana ico gihe ni makabice ko muhanuzi kuko Imana ibikeneye ko mu butunzi bwawe uyine naza mugabo undi nyarucara atati afite Imana iramugendera ati mwana wanje hora ndagowe igace yica canke gakura mu nzira wa mucamanza w'ikinyama canke wa muntu burya rero namanda bibabwira nzubuhamya neza bw'umucamanza yapfuye kubera kurenganya mu Kristo aragenda arasenga aravuga ati witeka batanga igiturire barandavuga ko banaraguza sindaguza no kuraguza bisaba amafaranga ndagiye urandengana ndo mupfakazi w'imbyaro zitatu ntibazomora kagatongo mbwa mucamanza ari igiturire arashikara muhamagara ngo we nibiki avuga ngo genda ngo kwanza ngo rigetongo urumva yari yamumenye amaso amafaranga araduga sibyo amumenye amafaranga araduga aca mubwira ko aja kumutwara parcelle urabyumva kandi cyo kino muri Bibiliya kiriyo mu bami bakabiri kuri iyo nasi na umupfakazi w'Isarafati ico cyose gikugwa wa muvumo n'umuhanuzi cyakuba Elisa muri Bibiliya ni kuvuga rero ati cyabaye wa mugore aragiye mbona gira kimurenganura wanacecere muri ecclesia nabuhanuzi nikindi kintu ngisa nikitavugwa basi avuga ngo iboneke gwa yerekwa mugabo wanashaka si nabantu bahabwa naho nubundi erega umuhanuzi bundi si sumuna mu agaciro nikindi Imana ishira muri we kuko urahakana ico yavuze Imana ikacigishitse ubundi si umuntu niyo mpamvu no burorero bukaca buza bara nukuvuga rero urazi ikintu yabaye bagenda kuburana nkuko bariko baraburana umva ko wa mu marisari yari amafaranga aramukarira ati ndayuwiteka nimba ariyo ngaha mu Burundi avuga uko nyene ngo mukandenganya n'utwana twanje nkaja kwangara ngo nukuri umuruho wanje muzo wamunte muzo wikorera mu kwenyene wa mu majesira ngo fata intebe nkokagira kuko
aca arasohoka hanze niba bafite amafaranga ndiye umugore n'umusatsi none avuze rwose hari ibintu arasarishije arasohoka kumbura avuga ati kumbure baca bagenda nzo mutume ko ni muzi akora hi yararenganye dodani yaribagiye nibagiye yariyagaza nkukarukira kwivura sinzi ko aragiye mu kabari kunywa itabi no kwagize sinzi ko ariyo hari yo silabisi y'amategeko y'ingene baca imanza ntabyo nzi sinzi ko yagiye kwa procureur ntabyo nzi icyo nzi hari dodani atarenganye yakubise ko nkuko yarayibagiye gufunga iyo dodani rero ni ndende ni muri Gitega ntaho uzinda ariko akubwira akubita ko muri nkuko baza ngo ntiyamumumoye najewe nabwo ntari usumuvumo no burya Imana ikorera ku kintu kiri ndani muri wewe najewe ndibuka igihe kimwe nigeze kuba hari mu procureur yandenganije arandenganya nyene biragaragara ancirwa Pilato niho rero ndavuga ati oya naje nabangiye nabi umupolisi ariko arantwara nyobora ndabwira nti rindira hari akantu nibagiye ndinjira indani kwa mu procureur ndamufata ku kuboko nkuko ndamubwira ndamufashe nkuko nyene kandi urumva ni nyakubahwa kandi hari n'abandi bari gaho ndamufata nkuko kuboko ndamubwira nti ibi bintu gize bizokubeko n'abana bawe bazoshikirwe umuvumyi ndabwira abandi nti namwe umuntu uzi ko uri kurarenganwa mumenye ko umucamanza mukuru ari Imana ndagenda ivyo rero amajambo sinzi ngene nayavuze mugabo ndagenda inyuma y'amezi 4 mu nyuma nagiye kumenya yuko andenganije kubera muhaye igiturire cy'ibihumbi 300 mu nyuma baca bamuha ikindi giturire cy'ibihumbi 400 aca arafatwa acarajana muri anticorruption acarafungwa akazi gaca karahera ubu duhura ari umusivile kandi turamukanya ko twamenyanye sivyo nukuvuga iki rya jambo kubera iyo ryari rivuye ryagize ububasha ndiko ndavuga rero ububasha bavuze ngo ububasha bw'ijambo ry'abakuru burya rero ni ijambo umuntu wese iyo warenganijwe nawe uhindurika ikindi kintu ndavyumva ahubwo rero hano ukijije burya hari ikindi kintu nacu nigishije ari umuntu nzorondera ndamwaturika imbabazi z'Imana kandi umuntu ndamikira amasomo yandi yarambabaje nanje anyiyorobekako dufise ico dupfana dufise ico duhuriye ko by'imyari ya ecclesia mugabangirira ikintu kibi cyane ndamuheraniye amafaranga 500 kandi kumena namaso nuko kunoza kugurana amafaranga kubera ko dupfana ikintu turi ku bintu byinshi bize ko yafite mugo acumbwa ati nafise mugafise umugenzi wanje amena namaso ngati basi musabire kuko ndakera urumva ni wamenya amaso Gacamati rero igikone ari bwa abantu bubwenge ngasa amakone meje igikone nizozo urashirako amayentera ngera kugwego ndananirwa nabwe niyo mara muvanga yananiye kuko nazi ko ncanda bari muri Credit Fest none byase ko ndayironka kuko umugabo atari hari byasaba sinyatire ndanatangara cyane ngira n'Imana yabishaka ni kuvuga iki yo uratse kintu yankoreye yatanze giturire nawe baraza imuhira barabomora ikisudugoro cyanyuma nagize mu Burundi ndakubwiye ikisudugoro kiraba rero ububasha bw'ijambo ni bubi undi ko numva amakuru yiwe ndakeshi nagenda murondera uberutse nari kubona umuntu arambwiye ati wabonye runaka nanje byanteye fako twirekonsiye kubu ntapfa icyo mvuze Sitiyo nshavuye. Waje naco namubwiye mugabo mu mutima wanje naragize agahinda kubwiye ko buryo Imana ishobora kumuhana. Maze kubona ivyo ndamubwiye biciye bihinduka uko. Numva afunzwe akava mu kaze abana biyo bari bashikiriwe. Ndavuga nti rero bijya nasanze rya kwa rurimi. Mugabo nawe rero mu mwanya. Ico yari irangiriye. Bakora ino nabana baba bapfuye bati akani yapfuye abana biwe n'umugore we nibabicishije amabuye mu nkongo Imana ko bava mu kazi kandi bisanzwe kuko Imana bugikosa ryase iri hane umuryango wose no kubicika bahamani bose ku ngendo ya Morodeka yego urumva rero twagiye turavuga ku bijanye na ububasha bw'ijambo ry'abakuru bavuze ngo tuvuza abo mwisi ngo tuvuze by'umyuka mibi basaba bategetse nyene tumenyereye mugabo urumva bafite ububasha budasanzwe hanyuma ubu bavuga ngo gatoya niba bavuga ngo hari tagisi udanaje ikintu liyitagisi utayishobora kwimana ibikuvuga ubucumuye
ubucumu kabyavuzwe n'umutegetsi ubucumu kandi ibyo bintu birinjira namwe rero tugiye kubijanye n'abahanuzi twagiye turakivuga naco nigerageje kusa nawo konganira uko ndavyumva n'abantu d'abord baba bashizweho n'abakozi b'Imana tubituko sibyo bafite umurimo w'Imana aba bakozi b'Imana umva bari ku murimo w'Imana no kuvuga iki bafise nabo ububasha budahuta bunagaragara sibyo budahuta bunagaragara mugabo nkabemera twemera kuko umuntu akubwiye ati genda ishacawe uragihariwe buryo ibyo bintu womenga wisha umuntu wasambanye ugenda ukagenda ukamubwira ibyo bintu ukaza wumva utashore mu rukiwe ibyo bintu urumva kumengana ibintu bidasanzwe wewe akaza kaguhezagirana n'umukobwa kanaka ngo genda ngo mubaye umugore n'umugabo nimwe muri ko murakora icyaha urumva ivyo bintu ko navyo bifise izindi mbaraga rero wibaza ko imbaraga ivaye mwijoro ko ndavyibaza gute gute yasizwe amavuta urazi ubundi itegeko ry'Imana n'ubuzima Imana yararemye umugabo ibona ari wenyene ntibikwiriye ica kwijambo ryayo irahingura igufa ry'umugabo ibanje kumusinziriza izana umugore ngo yo avuga amazina birenze karajya nibaza ko ari anesthesia yabone tango ya mbere rero umusasedoti ni anesthesia mu mwuka burya baje guhinyanyura umuguhungu amukuze ukuzora ubusore bwawe iyo ufise amafaranga ukabura umusore indinganizo yawe ntibandanye kwakundura umugabo kiretse uri cyangwa irikara umuvumo kuriko sibyo nuvuga burya umusaseredoti umupasiteri aza nka anesthesia n'umwuka w'Imana umubako ngwico tuvuga kiraremwa sibyo icyo uvuze ubundi jambo rirarema ngo ijambo rye rirarema n'ubu ijambo ry'Imana rirarema kandi ibintu byose ugira bibeho ni ijambo ry'Imana rirarema rero uwo muntu yabisigiwe kuko nk'ubu Jesse navuga ngo rigamana ngo ndabahezagiye ngo ibimenyetso pene ibi ni ibisanzwe mugabo ijambo ry'uko bahezagira niryo rikomeye rero rya jambo umugigwa akoresha ijambo nta mugigwa kuri pesengwe migigwa ngo akirimeta ngo akirinoki sibyo kuko nta majambo babasezeranisha nawe yanditse muri Bibiliya amajambo basezeranisha ukavuga ngo jewe jide ngo nemeye ngo we ngo madamu wanje ngo ko nzokwera umugabo kiniki biri ku mugabo ku mugore Naomi n'umukaza nawe so nukuvuga iki imbaraga ziri muri ajya majambo bababwira ngo ugenda mu bumugabo n'umugore sibyo muzobyare murondoke hajya niho hari imbaraga niho ari gukomeza kuko bishingiye ku itegeko ry'umukama ko umugabo azoza sibyo agahabwa igufa kandi bihuye n'amaranga mutima yiwe cyo gutuma burya amahitamo n'uyu mugabo gusumbya umugore ugiye umugabo ahisemo nabi ahitamo umugore atari kuri level yiwe nikosa akaba atoye nimero y'uwundi kandi umugore nawe kubera Imana ibaramuhishije yamuteye itima gushika abonye uwo muntu aje akarivuga nikibazo so rero ku bintu bijanye n'imbaraga z'ijambo birafise limite kuko nk'ubu twavuze ngo umuhanuzi azana ikiri ku mutima w'Imana ngo umuhanuzi ntaraganisha abantu umuhanuzi ntabatiza abantu oya jewe ningusuka kwa amazi ngo kuzina gatatu ndakuhagiye kabisa ndakuhagiye nidushe nkogeje mugasinga batije gusa ibatisimu yo kumfira sindi kwigisha kubera yihuta na jewe umenga ndayifitiye uburenganzira warabatije kuko icyo ufise uragitanga mugabe iyo batisimu iri prepare nikogwe n'ababisigiwe niyo mpamvu Musa yetira amaze kumugira inama Imana avuze ati Musa inama yakubwiriye niyo ndakira mutima w'Imana ari kuri wewe genda unore abantu 70 kandi yatoye abari bo bose kuko ikimenyetso n'uko Musa yarakikijwe n'abantu benshi mugabo babandi 68 nibo bavuge ngaho babiri bari mwihema bari basigaye nabo budura mutima mwerana kubera ikintu ufise uragiye ukimerita mugabo hari ibyo abantu basigirwa yego kandi iyo umuntu yasizwe amavuta ajya abaroso bubasha burya bahindutse sinzi wavuze ngo bahindutse ngo ubuzima n'urupfu ngo akuvumye bikubera umuvumo canke anaguhezagiye nyene ukaronka ubuzima mu gihe cyane nawe atari karakurenganya mugabo rero aho hantu
ubundi umuvumo ufata umuntu kubera igihengeri winjiriramo kuko umuvumo wanashaka rega nawe washizweho n'Imana mu gitabo cy'amategeko 27 haravuga uhereye ku murongo wa 11 ngo abura urubyaro rwa Yakobo ubundi nibwo Imana yerekaniyemo ububasha bwayo ngo guhera abana batavutse ku ncoreke wani Yosefu na Benjamin bavutse kuri Rakeli hakabaho Simeho kuko Rubeni ntarimwo yuriye uburiri bwase imfura ya Yakobo iravumwe shigo habamo umuhungu wa kabiri Simeho n'uwa gatatu Levi n'uwa kane Yuda sibyo nikuvuga rero hagakurikiramwo n'uwo muhungu irima mu mashengano nukuvuga rero ibi bintu bavuga ati aba bantu bavuka ku ncoreke muri bo hari y'umuvumo muri bo hari yaka ingredient hari yakarongo ko muvumo bazobahagarara ku musozi nde Hebali yari imisozi ibiri umwe ni Garizimu undi ni Hebali Garizimu nuwo kwatura umugisha kuko ari kwatura umugisha udafite umugisha Ntawutanga icyadafise ngo umugero upfa kunya niko iteraniriza ubundi ikintu kiva nukuvuga umugisha Imana ugutereka niyo wihanye ibyaho wena nka kujya kwa Paulo umwete yarafise Imana yasize mundi mwete ushingiye ku ijambo ryayo nico yakoze mu bangaho muri Saudiya imyaka 3 ariko arategurwa ko yavuze ati n'Imana yanyiteguriye nani yari kumwimika sibyo nukuvuga iki ikintu kiba ubundi umugisha ufisa uva Imana uguterekamo iyo uguteretsemo rero umaze kwisobanukirwa wewe iyo utamara amajimana ni kumara amazi undi Bibiliya iravuga ngo umunsi niho wemeje kuri umwana wanje unaje ngiye kugaragara kuri Imana ko ndi Imana yawe aho ni mu mategeko gitabo cy'amategeko cyo gutera kwa kabiri muri Bibiliya zanyu igone cya 26 umurongo wa 16 mugabo ngaha ayi ngo uyu munsi nyene musategeka abantu vuga ati ngaba bazohagara ku musozi Garizimu kugira ngo bahezagira abantu abafite umuhezagira abo ni bande ngo nimwamara kujabuka uruzi Yorodani ni Simeho Levi Yuda Iskari Nezefu uwo Iskari yavutse ubwa kabiri kuri Leya tibyo Iskari na Yosefu na Benjamin okay ngo aba nabo bazohagara ku musozi Hebali kugira ngo batangaze umuvumo abavutse ku ncoreke none kuvuga rero ko none kuvuga rero uvumo umuntu nani uba bafise uwo muvumo yes uri kumuvumo utangaza umuvumo ubundi nubona nk'umurozi ubundi ndakutumiriye ubwo erega nibyo nk'umurozi abafise akantu bamureresheje k'uburozi we bagakura gasinzira akumva indoto mugabo zigahura n'imyuka mibi agenda akabyapurika burya n'umuhanuzi abararana n'Imana kuko yimitswe yashizwe mu biganza n'Imana cyo tuvuga ngo ku munsi w'umunani ngo waragenyerwa ngo kandi cyo gituma Kristo imigigo yose gigo mu Bayuda yayikoreho nico niyo mpamvu nukuvuga rero buriya muri jewe hari ubutunzi ariko gusokwera ahantu navutse nimba Imana hari ubutunzi bwo guheza yashizemo izogwana nuko umunsi nihanye ibyaha bwa butunzi nzobuzana kuko naho bwagiye ubutunzi bwanje bangajye ubutunzi bwanje ni jewe mu mareka wanje n'Imana imwe rudende mu butatu bwira just one nukuvuga rero ikintu kimwe buriya umuvumo n'umuhezagira ni ibintu bibiri bitandukanye bitabana rero iyo wowe bitabana sibyo kuko iyo watuye umuvumo burya waruzi kuri umukozi Imana y'umuntu yo kugira nabikizira ko atura umuvumo mbeho ndakubaza nkaho nabwiwe umugabo ati ayo majambo ndikuvuga ko naje nari kumuvuma wowe wabikoranisha ibisho by'ishapu burya hari igihe mu nyuma wavuze uti ne nkura mwatuye n'ubu ndamusengera nkamubwira ati ahubwo uzona byikuze kubikuze ku bana bawe kuko nabashobora kuzoba mu ntege nke kimwe bavuma bagacoja baza nawe kagera si nicyo gusa reka ndaguha akantu kaboneka Dawudi umwami wa Isirayeli Sawuli yaramusharitse amugira nabi Dawudi akaza kubona nkuko turi ngaha Dawudi agahagara hajya agacurarangira umwami Sawuli kugira ngo asinzira agwaye ibifuko mugabo umwami Sawuli ngo umwuka muvuye ku Mana ugacuza aratora icumu akamucumita nkuko twacumita yahembutse urumva amubera umuntu mubi gose umunsi umwe ngo aja kwituma Dawudi bugi hari imisi yabaye mumva aja kwituma agiye kwituma bayowabu bari kumwe ingabo zari kumwe na Dawudi kuko avuye amuhunga avuga ati ngo Imana yamukugabiye asizwe amafuta nkuko arakatanira kujya wamubwiye nti wamukubise nk'umujya ishavu niribi ni nkuko ari kuvuga uti ngenda mukubite no ndaramfunze bashake bamfunge kabiri sibyo bashake banyandikira irindi kosa mugabo waratuye gusura mubwira ukuri gushingiye umutima wa ngo kwaturana ishavu kutakira karenganya bakugiriye
Dawudi nawe rero ngo yaciye akata nkuko atora umukuza we batora n'icumi umwami aciragenda kugira mwereke ko yabibonye ko yamushikiriye urumva ako kantu uvuze ngo kugira mwereke Dawudi yarakicujije Imana ivuga ati bwa wundi uracari ntungana yaticuza Dawudi Imana ikumana kuko yagombye abone ati wabonye wako ngusumba wabonye ko Imana kungabiye nkakureka Imana ntibikunda Imana ibishaka niturenganywa Kristo avuze niba gukubita kofa ubaye n'umundi musaya suko wa wundi musaya nuguhindukira ukirengagiza ubabare bwawe ukagoma mu ntege kandi utarubuze icyo wovuga n'icyo wokora Imana ikazosigara ikora nk'Imana ikaberekana sibyo nukuvuga rero Dawudi uko kuntu yicujije nibyo byadusaba nibyo twategereza gukora tukihangana kuko iyo witwararitse kuvuma nukuvuga umuvumo buge n'umubyeyi yakubyaye si misi yose akuvuma ngo gufate hoye mu gihe wewe usanzwe urangaye wamugiriye ikosa cyangwa ahubwo akakurenganya ukabona ko yakurenganije nk'uba ariho nk'umwana yanyandika yambwira ati nisanze kwindasago nabajije mama ruranga kumbwira ndawe ni already wacumuye ku Mana umuvuma nja kukuvuma nyoko nawe bari umupfumura gufata kubera iki umuvumo nurabu uwuvuma kuko base n'ibiremwa by'Imana kandi ya extra bashobora guhinduka kandi umuvumo uribika ukibika hejuru yawe sibyo erari ngo umuvumo wari bitumara imyaka irenga amajana uraza umutwara imfura umutwara n'umwana ari kwibera sibyo umuvumo wari wavumwe na Yozuwe nuvuga umuvumo vumwe ugumuyerera urabugutora kandi utora muri babandi bakumaraso mvura nk'uwereri wamufashe kuko nibo bari mu bagwiza tunga bukubaka ibisagara bikomeye cyo kubaka nico gituma rero hagiye umuntu yigeze kuba nkari nk'abapfumu canke abarozi cyari nariko ndavura akana karaho isekuru yara murozi nukuvuga ko umuhungu wiwe n'umurozi niko babivuga amategeko y'u Burundi ntavyemeza kandi mva ni ibintu by'imyuka ntibiri scientifique rero acahora rantera inkuru kuko umutama yapfuye kera acambwira ko umuhungu wiwe aroga gaca nibuka ko nase yari murozi nubwo yapfuye kera hanyuma akantera inkuru yasanze kwa muganga ankorera nuwo mukazana wese nari ndamutse acambwira ko bahukanye kubera ngo yamubwira ngo nawe aroge aranka acarabiheba acambwira ntabwo rero usenge cyane no muri abo bana bawe hari uwo mwuka urashobora kubafata n'ubwo batagize kubera amaraso rero ibyo bintu rero biba bifitaniye isano ariko rero dusubiye inyuma gato kuri ico cy'umuvumo twariko turavuga ku ijambo ry'abakozi b'Imana turashika no muri ivyo umuvumo kugira ugufate akeshi biravana ngo n'intege zawe mu gihe nibirozi iyo wewe uri mu ntege nke uri mu vyaha birozi byihuta biba bisa naho bigiye kuri tere ntangwara nimwe itamufata urumva rero akenshi abantu bafatwa niyo myuka kubera izo mvo iyo wisobanukiwe ukaba uri mu Mana neza uri ko brandage sibyo nta kishobora kugufata umeze nkuko wana kagacupa katishikoto yitishikoto kugira ngo naho ta mu mazi kubera vwara rero iyo uri mu ntege nke muri vyaha ututuntu twose akakaba kavuye ubure expose ku bintu byose nuko nyene genda byumva kandi bazo ko ariko kuri niko kuri kandi kindi naco kuri iki kintu gishingiye ku mivumo n'ibirozi buriya umuvumo umuntu akwiye kwama yisuganije buriya namwe ndababwira nibirozi nta muntu wana nkabijya by'abahanuzi reka ndakifashisha nk'umuntu uzashobora kubwira ngo ndaje waho gukora ibihago ndaje waho gukora ibintu bashinze mu irembo baziko bwiye jewe ndabyemera mugabo ku bice nka 3 kwijana genda nandi no byemera kuko hariho abazana ibintu bagahamba nimba babikoze ni physiquement sibyo babihambye kandi ni biheko tikatubyite gutyo uko niko ndavyumva jewe ibyo rero uwo muhanuzi arabibonye umwuka w'Imana uramujeko arabonye ko ivyo bintu bizitsi wawe ntumva ko bazotegeza kubirandura nuko jera byo ibi ntahamba biba bibona biba bikomeye none banzu nyishurije biba bikomeye tukabishobora kuba ari ikintu kirinze gihambwa n'amajambo batongereye no uravye
ahubwo rero wewe ivyo uri kuravuga numva ko yo avyatsa imbaraga by'ibyo byahora bikora nico ngira ndakubwira ni ukuvuga bafata ubushitsi ibiyoka byapfuye ibisato bakaremenanya sibyo ico batuyeko nico kigira ubushobozi kuko turi ku mbaraga z'ijambo nico kigira ijambo rero umuhanuzi natoza mu irembo ryawe kwizera kwawe n'inyigisho cyangwa ijambo ry'ubuhanuzi rivuye muri bireje mu mutima w'umuhanuzi birahagije none ndakubaza vomye yuko ibintu wisanzemo ibintu usanze mu nzu yawe cyangwa mu marembo yawe ubivume bivume vuga uti ndi umukristo ndakwatsa ububasha no gushize kuki benshi babikorera birushizaho kugwira eje ahubwo baraza bakabigukurira kare byari bizitse yarabibonye we gusa mugubu zitanguye kuza ari inzoka zikomeye zitaguye kuza ari inzoka ziza mu ndoto sibyo benshi biza ari ibintu biteye ubwoba mu nyuma bica bikurikira bikaba byinshi jewe ku bwanje ari nk'umukristo n'uretse sinzi umukristo yakimbajeje nambwe ndi ku bwanje ibyo sibyo waha agaciro genda ubivume cyangwa uwo muhanuzi bikubwiye mbwira uti bivume reka mbwira ngo none ngo ariko aransaba amafaranga ngo ariko araraba ngo utikane mbwira nti nuyamuha uzoba ukoze ikizira uzorukanye Imana muri wowe genda wowe wakira amasengesho yawe usenga Imana wiyeze mbwira Imana uti byo naba naragize mu ruhanda byase kandi abyangirije mu buzima bwanje sibyo ubibwira Imana ndabyase kandi abyangirije mu buzima bwanje ubivume nk'umukristo ntibizokugira ku imbaraga ntibizokugira ku bushobozi bizohinduka ibitabizo kuko nana kimwe bashizeyo gikomeye muganaza kubikuramo utangura kura uriruka n'inzoka ni benshi ngo bigene ibyo byari kukurya no kura uriruka n'inzoka urazi icyo bisigura mwisi y'umwuka ni ikintu kibi ni ukuvuga rero uwo mwuka w'abarozi imyuka y'imivumo ahubwo abakristo dukwiye guhagarara kandi naho umuntu yokurenganya uri umukristo kirazira ko uca umuvuma ngo murenganye kubera iki ugiye uvumye umuntu uhinduka wa Kenya yego usigara ugendera kuri beki ko nawe Imana dawa twese iravuga ngo turakora ibicuma byacu nko turekura batugiriye nabi mvuga uti Imana ni wowe kurenganura nanje kumbe nagize intege nk'embabaza umuntu nkuko bambabaje ndenganura nimbona ko ndi ntungano zobukoze ani Imana ikire yagisa neza ntugire konsekanse ni ubundi umukristo Bibiliya iravuga mu Galatiya 5 ngo n'umuntu ngo atagira ndonke kirazira kubesha ubuzima iyo umuntu akugiriye nawe ugaca umuvuma ujye uba wirenganije wowe kanye ngo ndi mweranda kandi kuvuma ntitubire kuriwe kuko uvumye uhinduka ikimuga ubwiye kuri bekiye y'umwuga kandi uhindukiye ikimuga bujye ikimuga nikinyera gato ikiravunagurika gusumba yumva na kiba gifise none ndakubaza ko bavuga ngo umurozi n'umurozi kazi ntibakabeho kandi iyo ni ijambo ry'Imana none umurozi nk'ubu dufate umurozi nyene wamaze kudekarara ko ari we nawe yabyemereye nk'akarorero uwo muntu umumusengera uvuga ngo Mana wali wa musengera uravuma nyene nukaguti uwo ndi bamuvuma ugira gute urakubita gute uguhita gute erega siwe urakubita nk'ubugenda guhakara nk'uwo musozi ndiko nukuri umunsi Imana nyereka kwisuzuguye izore ko umuroza zahangara urupango Imana yemwe kugira ingaragaza kubera iki ubundi umurozi ufiyiwe ntabari umuntu sino umwuka nawe mubi sino umwuka mubi abari nk'ikimuga kigenda kikuruta nkuko ofyonyoruka kibari kintu kinyogomba nkuko kuko ubwiwe shetani nta ifisi zo mujana nibimweme naho ubwiwe yarayikonekise kiramurabatire kamena gukoresha byakajagari mbe ndababaza wa umwe duha urusibyo nikuvuga wowe ubugenda utisobanukiwe ko umurozi ni ko umuntu atisobanukiwe kandi buri umurozi yahindutse imbaraga nyinshi cyane erega ni transformation achaza zambaraga yakoresha mu kuroga nizaza akoresha mu ntuzi abo n'umuhanuzi inandaro bikuroga burya muntu ndababwira igihe cyose murarota muri ibintu by'ibinyama nikosa ugiye ro turi kurangira kwa nasoko kurakugaburira nyoka kugaburira nikosa gute ujya ari karakugaburira burya nka sekuru we cyangwa nasenge wiwe kibari cya gisokuru cyawe cy'inshurindwe burya abari karakubwira ngo tugomba kukwatira burya bari ko barakwatira mu burozi ni ya migigo bagira yo guteka bakarya bakanwa kugira ngo abagire iki batsire cyangwa babandigwe ikintu habone nagira baba ko baraguhishana oya ahubwo hajya ucubyuka wuzuye biba bisigura ko wasenze imbaraga zawe ntizakomera mugabe iyo buryo utasenga ukaba nk'ubu
abantu babiri bose baza kugaburirwa n'umuntu w'igisokuru yapfuye mu ijoro igihe riba rishano uramubona ko ari umugenzi mwirigwanye mu ndoto za kumubona ko ari umugenzi wa mwirigwanye akiriho ahubwo munaganira pana kubaho mugiye hamaze kubamwo confusion kutamumenye aba yishushanije abari umuzimu w'umuntu wo mu muryango wanyu iyo hamaze kubamwo umuzimu kandi uko kunishushanije aba yishushanije kubera imbaraga yo gusenga kwawe mugiye impamvu gushikira kaza ni intege nke zawe ni cyanzo yugururiwe afise icyanzo kubera ko hari ikintu gitunganiye mu mana uri wa muntu urasenga mugabo ukumva uti urafuze n'ubuntu nyene bwo mu buyenzi ugumo yiyumviye naho utobura bukora uravuga uti jewe n'ukuri nk'uwaje nk'umuntu akambwira ati ningira akagati ndarongoka ubwikaje ndagira no bikora nkazokwirega uburyo uri umuntu udafatika kandi Imana irakurojeta ibyesha umutumwa w'abandi biravuga ngo kutabize kandi ndakonje njya kukuruka kandi c'est amazi atabize byo arashobora kwacuma mu bugari bica kibigika nukuvuga iki rero wa murozi wewe kwa kuntu bakugaburira iyo ubonye nk'uwo tukaba twagorojanije nk'utwirukaniye mu kiganiro ukacibona mu gihe ndiko ndakugaburira ukarya cyane cyane iyo ari inyama benshi baravuga ngo ubu bari uburozi ngo ubugiye kurogwa icyo gihe wowe twirigwanye ni ukuvuga ahubwo ni ibintu bibiri ushobora kuba ndi umunyeshari ushobora kugukonekita n'umurozi asanzwe ahari kuko umunyeshari arakonekita niwe yimika savoir umunyeshari niyo je noza ndiko ndasengera nk'iwawe kabara umunyeshari ucavuga ati ubundi wakuroga kandi kubyukura atazi kuroga kandi ari we babona no mugaca ngari karakintu kandi kubyukura atabyaze mugakora mfitishari yego nukuvuga ikindi naco n'umupfumu uraja kuraguza aho gaciro runaka ni wakuroga burya bijya ugenda ku mupfumu cyangwa abantu bavuga ngo ni runaka kuroga Imana bijya ntibyemera Imana nazo umuhanuzi ntishobora kwemera ngo presida noye ahubwo ikwereka icyo ukora kugira ngo umuntu wideconnect nawe Imana ntibishaka kajagari mu bana bawe n'abantu zero bahanura nk'uko mu kajagari babiheka ni kuvuga rero niko ndakubwira bwa burozi rero ukabona n'umuntu yapfuye ni gisokuru cyawe bariko barakwimika ku bintu byose bibi byabaye mu gisokuru niwe baba babonye ko umunyantege nke hajye uri kuri imiko hage rero guca bubyuka wuzuye inda umeze nabwizene babisigura ko utabyitayeho abantu babiri nako ndaguha karorero umwe n'umusambanyi nimboreho ndetse n'ahatabigize umwuga yagorobeje aboreho mugabihuriye no munsi ya myuka mibi ya mizimu ije kumwimika uri nawe yagorobeje muri ruwaje agorobeza mu jambo ry'Imana nukuvuga wa wundi yagorobeje aboreho yagorobeje mu mujinya yagorobeje ashwana yaryamye arushe atigeze anasenga agiriki byandi biza kumwimika arabyuka ko ari ibinyama mugandi yuzurinda kubera iki biba byanywanye nawe biba byasanze ari fake bifise ikinogo bishikiraho mugabo ni yaryamye asenga kubera ko ataracu uwo muzimu wo mu gisokoro icyakora nigiki byabinyamara bijya bukabyuka sesemwa agizene kuko byamugoye ko giturumbuka atabyiteze atagizene nawe byari bifite bishikira uwo rero acasabwiki abasabwa ko ijambo kubwira Imana no mugiharota jewe sinzoroga jewe sinzoraguza jewe sinzokorera yindi Imana usibye Imana roreba uba wishimizimu iriruka ikiruka ku buryo niduka yawe ushobora gusha kuko wayiratswe na sogokuru igasha mugabo yaduka ihiye ugashingira nayo Imana iguha iduka zitatu zigaragara zingana n'izo ibyo Imana irabikora ikabikora ku mugaragaro kandi inzira zayo zirenga igihumbi ni kimwe na karuka ndabizi ko turiko turasozera ni kimwe nakubwira ni kuvuga Presida umukuru mu buryo ijambo giye rifise imbaraga mu bigaragara mugabo ijambo ry'umuhanuzi ijambo ry'ububaha Imana rifise imbaraga mu bitagaragara ifite ubundi bushobozi nico gituma kesho uzoca wumva nk'umuntu afite izo mbaraga bavuga ngo baje kuzimu bakoreshwa n'amashetani kuko ntibigaragara mugabo gusa bijya by'uvuga ngo gikuzimagizene hari ikintu mwabajije nifuza kuzobicyagorikana na kiganire ko ngakatoyi ko kumwanya watujanye kijya kintu cyuko abantu bikubita hasi akagusengera ukidodagura hasi bijya n'uburyo bwa gatatu Imana yanka kandi urunubuka nubona umupasiteri asengera abantu bakikubita hasi yo kwikira uzamenye ko umupasiteri atarakurambira kuri iyi si uzomenye ko umupasiteri atarakurambira kuri iyi si akenshi bitwa n'impanuka ndakubwira impamvu bari mu bwoko bw'abashitsi gushika ndabusomye muri Bibiliya gushika no kuvuga iki babari babantu arashika umwuka wawe wano burya wowe ujya mu
umuntu ababona ibintu byinshi iyo mubonye abantu baza kuri kamera bagashinga intahe bagendanye n'abapasiteri bagenda n'abahanuzi b'ibinyoma bagashinga intahe muzore muzigako ni kuko ujya umuntu akurambikira umwana kubiga ibiganza ku mutwe cyakaza bakakugira nkuko cyakugira nkuko ngo reka aragusengera buri gihe muhoye ujya bagufise kwimbaraga kandi ibyo bintu rero ni wakira ibiganza bibiri bitatu bizofujanya muri byo kuko ntabwo ari ngombwa nta kimenyetso ufite ko bose babibona Imana Imana muko musabigiriye Yozuwe yaramwihereranije mbwa hari ikintu kibi cyane rwose ukazona umugore afise ngo pasiteri ngo patiri mbabwije ukuri bw'iyi ntambara dufise zikoma akantu henshi kandi tubuze ukuri kugira amagima ibi byose rero bizana imivumo bizana ibisuzuguro byinjiza ya myuka y'uburozi kuko nk'ubu pasiteri yimika ubu pasiteri sibyo muko akwimika ubu pasiteri jewe nasanga nanjye ndi fake nazi kwirukana umwuka mubi azonzana kwa amaboko niki mugo umuvumo muriko hari gihe yimitswe afise imyaka 30 umuvumo wiwe uri installe ku myaka 40 wa muvumo muje ko cyasoko wowe ukabumwizeye ko ku myaka 30 yakora neza ugasanga hari indi myaka yaciye transform kubera ko umuvumo muriko kandi we yaratiwe mugabo naho yatiwe hari yindi imbaraga nico gituma buri munsi mbega umenya gute kuri ku muvumo umenya gute ko nibyo ko usanga none age nubona wowe nyene oya nubundi ariko aranyumva byumva nisunze ngo umusengeri cyangwa uri bishop nubona usenga bikakorera kusambana ugasenga bikakorera kuborego ugasenga bikakorera kuraguza ugasenga bikakorera kuremenanya ibindi bine bigaragaza kuri nyuma y'uruhongore rw'Imana iza gatanu usambana kuboregwa kuraguza kubesha ibi ni kuko umuntu abesha abashoboye gucurwa ngo ndego sibyo kandi kwica n'umuntu kandi uwo muntu rero nawe naragama iza 33 gatatu avuga nguheza kubikora nanje nkaza kukurandura niyo mpamvu ababana ikintu cyose bakoze nabufise imbyaro 8 Imana kwicana nazo Imana kwicana nazo ikurandurana nazo nukuvuga rero ibyo nibimenyetso nubona umuntu ari ibintu mwangu urumva usa ntitufite uburenganzira bwo kubatongera urutoki mbwa dufite uburenganzira bwo kwidegoneta ubwije ko ari umuntu cyatonje nanoje nano washaka kubiganza ngo agire musi je nta muntu yashaka kubiganza kwe ndi muri koma oya nawe kwera no kufisha n'ayandi mavuta sizindi mbaraga jewe rero ibyo bimuvuga ngo n'amavuta bugiye baca mwicana sindiko ndaguhera ibyo bimuvuga ngo n'amavuta bugiye je burya benshi ntitubihuriza kuko umuntu wese biriravuga mu migani ya Salomo 8:10 oya ntuvuza amavuta ari abasigwa n'abandi hari usigwa n'Imana nyine kamwisigira kamutoranya nico nshatse kuvuga ko ndi muri umuna wakora oya nshatse kuvuga urumva hariho abasizwe amavuta nk'ayo bakati yego ntaje tugenda ntaje byose ndiko ndabyemera mugabo ariho n'uwisi nkakujya ari abo abisi sibyo nkawe ngo bishop ni mukuru wawe tureke naco hariho abantu Imana ihamagarira ikaraba kati wewe ndagutoranije sibyo ikaguhera amavuta yayo imbaraga zayo ukagenda sibyo ikagutora nko muri Oman abo rero nibo burya bakaze gose sibyo uwo muntu atarambitswe kibiganza n'umuntu avuga ati wewe ndagujojotereze ko yamazi ukuntu ko yamavuta uwo muntu akomeye ko yahamagawe n'Imana nico kimwe rero n'umuntu nabimyuka mibi nyene bose nabo ntibaba bafite ahantu basigiwe bigaragara nubwo usanga yona sigwa nijoro ugasanga ntishobora kubimenya urumva nabo ni barakomeye kuko urumva bafise imbaraga zitagaragara sibyo zitagaragara rero kandi bimikirwa mwiba no kubamenya kubatandukanya bisaba izindi mbaraga kuvuga ati umuntu ngereranye basijere nka wewe ngo ndavuye ngo ukoreshwa n'imbaraga z'umwuka mubi oya uvuga uko bibona n'umwana wakomera yego ndivyo nka wewe nkutubaze ati urarotora inzozi ati umwuka wakuye wazananye we byatanguye gute ugasanga sivyo wize ko kwiga n'uwo byiga ngo zagize nubwo muri Bibiliya tugira ngo bariko bariga ngo by'ubugishwa uravyumva ubona ari ndega cyaya hato yakoyogo si Elisa yaje mu minsi 40 gusa reka bigishwa bibete nta nakimwe bakuye kuri rero no kuvuga iki
ibintu by'umwuka uwuzi byinshi n'uwimiswe n'Imana sibyo gusumba bavyize mu ishuri kuko ni esprit ikuzako ukavuga ugakora rero niko ndavuga rero aba bafise esprit satanique uri kuraraba bashaka gukora cyo kimwe bakora cyo kimwe ubiza ugasanga nyene yandikisha izina mugabo birasaba izindi mbaraga kugira batandukanye kuko bose bitangazo birashobora gukoreka icyo kiganiro tuzokigaruke kizo mbaraga kuko hariho nk'ibimenyetso bitanu bishobora gukwereka umuhanuzi w'ukuri w'ikinyoma yego bakwereka umwanya wagiye kandi tukigaruke yego tusoza rero kandi agushimiye gose bijya tuganira ibintu by'akamaro ariko iyo nk'impanuro no abantu birinde kuvuma iyo uvumye uhinduka ikimuga umwuka mw'umwuka n'isi bitagaragara ikindi naco bokwirinda ni kuryama batisuganije ubuciye icyanzo ubuciye ahantu umurozi ashobora kugukura ikindi ushobora kuganiriza abantu bashobora gukura muri iki kintu ni ikintu kijyanye nuko ubugumugira Imana yabuguhanira kandi abana babo bashobora kubisibisha kandi bigeze kubaza agashobora kuba atakatarusu kuvuga dushobora kuba tutakonkiriwe neza kuvuga ngo none ngo umukuru w'igihugu cyangwa umukuru ngo yagize ngo inyanga ngo ni kubera iki ngo je noca nshikirwa ngo n'abana banje nabise mu ruhara burya wari ubukene bw'ubuhanuzi kuko muri Ezekiyeli 14:16 haravuga ngo ni mupfukama ugasengera igihugu cyanyu nzogitabara ni nawo mugisha dufise nico Salomo yatubwiye igihe cyose ngo tuzokwambaza ngo duhanze amaso ingoro yawe ahira ngo n'uzoba ari kure cyane uzomuhe umugisha mutabare ngo mugihe inkota imitecyagirana mugabo rero Imana iravuga ngo nimutahuza umutima ngo musabire igihugu cyanyu ngo nzokiza umuntu ameze nka Nowa kuvuga intungane umuntu ameze nka Yobu kuvuga yihangana n'umuntu ameze nka Daniyeli no kuvuga umuntu atiyandutsa adatwarwa n'ibishobisho none rero icyo tuba dukenye niki burya nuko abahanuzi abakristo baba umwe wese yigwana tuba turi muri wa mugani w'ikirundi ntitugira ubumwe tuba twabuze ubumwe bwo gusengera igihugu cyacu kuko iyo dufise umwe bwo gusengera igihugu cyacu Imana iragitaba ikagikura kw'inzara ikagikura kw'amakuba ikagikura kw'inkota tukahora dutsinda abana bacu bakaba bambere mu bintu mu nkino igihugu kikamenyekana ubundi ngigwe ko ngasabe abakuru b'amadini sibyo buri nk'abantu ngabatwebwe tuba tugaragara nk'abaciritse banashaka mugabo nk'ubu Imana yuduha nk'amadini atatu yo bamvuga ni nk'ubu Eklezia kageme ivuze ati ku paruwasi kandi rero abakuru b'amadini barabishoboye ni kuvuga akabara abantu mbe mugabo abize kwica kintu cyogira imbaraga nk'ubu gitegetswe na president ikintu nturakivuga neza sindakivuga bandu kivuge bamufatira umwana ni kuvuga ngo ubu uye igihugu kirose abahanuzi bisobanukiwe kandi bisobanukiwe ico kintu kiragoye kuko ashobora guhanura mu kuri no mutima gishonje ahaze atagura kuza muri baba ndahanurira gatangura kuzarabaza basanga n'umugabo hanurira abagore gusa nange no mu guhanura avuga ati kuri impuzu ndaba mabiri yawe Imana irihanganaga yemwe abo nabo Yeremiya 12 bavuga ko nibaza ko bariko barabiheba ni kuvuga igihugu gifise abantu ubundi abahanuzi kenshi ikintu kibica n'imibereho kandi Imana yibonye namwe igihugu kititwaritse abahanuzi Imana irakirekerana amagorwa yacu ikavuga ati umuhanuzi wanje nanje azoringama ikirato azobura ibyarya bure n'ibyanya ntazopfa azokena gusa ngabo namwe muzopfana umuvumo wayo burya ikintu ubu gihugu kiba kibutse nukwemera ko abahanuzi ukomera ko abahanuzi kandi abahanuzi kugira bakomere burya ni president si mukuru w'ishengero kuko umuhanuzi arasumba umukuru w'ishengero si umukuru w'ishengero kandi umuhanuzi buryanurira igihugu niyo mpamvu hari umukristo yigeze kumbaza ubuherutse ni muri umunabo n'uwitwa Pascal tutamutumye kuri kamera ambwira ibintu biba mu idini nagiye kubyumva ndiko ndasenga ari nka saa 9 z'ijoro gabyutse mu izamu ryo kuguriza ikirere cyiza avuga ngo hugane ngo umuhanuzi wabo ujya bakiza ngo ntaza mu masengesho kuva nagitangura ngo baza babona ce mu mwanya uko abana bakira uretse ko nasanze muri Bibiliya atarikoza uti subiramwo ngo umuntu iryo shengero yasengaho ujya muntu yazana kigegiye bagira umwanya wo gusenga bagakira barabanza bagira amasengesho kiritezanye sinzi ko muzigira ibyantuka bitandukanye no muri Eklezia Katolika sibyo ngo hajya hageze yuko ibyo by'ukuvugishwa ku ijambo ry'Imana kuko ku ijambo ry'Imana ngo niho bakira
niwe yaza kwigisha ijambo ry'Imana kandi wasanga yatanguranye n'umupasiteri baza babona ati ku buryo bw'uko yashobora kwigisha amajambo y'Imana ku munsi w'Imana mu maeglize atatu mugabo idini rimwe nk'uko kw'iryo dini ryo kuyana no kwezwa kugira ngo abikanguka bukomeye ni kuvuga wewe yaraza hajya hageze mu jambo ry'Imana numva batanguye barasenga sinzi ko mutangura ruwanje sinzi ko mutangura iki hama hageze ku jambo ry'Imana gacaza kigisha jambo ry'Imana gatoyi bashengera abantu sana barakize rero wewe yabivuga bikritika mwayasanga nimba atabishize mu irarira ry'umubiri wiwe bishoboka ko atari critique n'ibyemera ko nacenda bisanga muri Daniel kandi uwo munsi navuze ni yo ni mwarasatse ndiko ndasenga nkabisaba muri Daniel narihanye yabwira Imana nimbabarira nareyagije gusa twari babiri n'icyari kuri kamera nuko agira ngo ibyo bintu uzoze tubiganireko ni kuko ibi bintu birambabaje n'ibyo bintu sibyo nasanze bibaho ahubwo unaje urampijije reka najije ndabizi kandi niko kuri niko kuri kandi ni ukuri kuko umuhanuzi murashobora kuba muri ko murasenga muri ko muraririmba nawe akaba ari imbere y'Imana ukwiwe ariko arayinginga akayibaza ati Mana ni iki kintu nokorera ubwoko bwawe agacaza rero ari umuriro vora Imana yavuga ati genda ubwoko bwaje bugira genda hari y'abarozi genda ubundi bwobwo hariho uwo nigeze gusanga ahantu nkorera ari muri chambre ndugura nkuku urabona ngene ngiriye nabi ngo nkubu nzoca ndo muri cyo nigisha cyo nguratse nkwemuka ngo ariko ndabiboroka ndaganisha rero ndakubwire aho nta mwe muyerugira urumva nta mwe muyerugira ubundi bwobwo uragenda ukaba umugende muri ngoti twiyo amajambo y'Imana iramenye ingene kumwe yabwira abantu zeyi ba Musa sinzi ko ari Musa nuko ari inde mbona ati ibintu ntavyo nshobora nta kanwa kanje sindabegeya ati gena ivyo uzovuga nje nzovyimenyera nuko rero ico naco rero nanje uciye nsanzwe narakizi ndakiza ahantu kandi ni burya yagisomye muri Daniel hajya rero muzotinye impamvu Daniel baje kumubwira ngo akabanza gusaba randevu ku mwami uzotinye abantu batihamagaye bahamagawe urumva ndavyumva urumva w'Imana urumva ikavuga ati genda mbwirirana nyimba Imana yagutumye nikizovuga ni comportement nico gituma haje uzorabe nkuko kwawe style ziwawe zitandukanye n'izabandi sibyo abapati usanga wowe Imana yaguhamagaye nico gituma hari abantu turi inzobe n'abantu mwirabura abantu barebare bagufi byose biza rero byuzuza amashugura nkajya giye hari ya vera ya ruja jone bikaza gutyo byose biza byuzaye rero Imana ikirahamagara biguhamagara kwawe rero nta kiriti ariko ngo hari aho bitirimuza normalement wategerezwa kubanza kuronka no wategerezwa kuba urana no musi jewe sindi umunyedini sindi umunyedini ngiye muri katolika umutima wanje niryo dini rikuru bajanye nogenda nkasenga nkahereza nkasangira nkataha sibyo kuko Imana ndazi bitazombaza Imana ntizombaza ngo katolika ngo iwanyu sibyo ntizombaza ngikiri mugabo hari ahantu bavuga ngo Imana iba hose mugabo ntiyerekanira hose uracumva ico kintu kino jambo ryanyubatse Imana iba hose ariko ntiyerekanira hose burya Imana ni waja mu mwanda ntiwazangira ngarashoka igusangayo sibyo iragusaba uvemo hanyuma kuko ni intuze zibiri burya ahari Imana ahatari Imana haba hari shetani ahatari esprit haba hari esprit satani nuko ivyo rero ibintu ntibivangana ni bidongo bibiri biri parallele nkuko akantu urabona aho hantu uvuze ngo hatari umwuka w'Imana wari uzi ko ushobora gusenga muguka ofisi ikintu cya esprit satani kikakumikuzoza harakantu mwamfitaniye amasezerano mere majambo ahubwo hariho n'amasezerano tubwira atutazi ubona nk'aka gapira wambaye nk'ubu nk'akaronka nk'abadamu urabona nk'abadamu ugasanga yambaye nk'ishanete ugasanga nakagufu yasanze mu isoko asanga ku rudome
uri confusion nka se nkuko uwe ujye urazi ko ruba rufise ico uwo muntu yayikoreye gitongereye ko ahubwo agakrokodile ugasanga nitwishi se yo iravuga sataniki yatarudo kuko iyo yikoreshereje aragira se akavuga ngo ni Cesari Rwanda si akavuga ni Sandrine sibyo akavuga ati Senkops ikini cashashaka muga tuntu twishibere ziko mugabo burya nakaje kantu je ndakabona ko arakagirwa amana urazi igituma none ntumva ko imba ari umugore wawe ukambara kantuze kiwe ubuho dawe hariho n'abasigaye babicapa kwa madome nkuko ahubwo abagore bo rero emwe turapfa reka kubwira ngo babigira mwitiro bakanywa ni reka kubwira ngo bakanywa n'imiti none ntuba wamuyigize akosa kagirwa amana ugenda na ko muntu sivyo ubundi bwo niwe urigeze kutwigisha ngo ngo naho uryamye umugore wawe ngo tegeza kumwibohozako kuko bugiye usinziriye ni wewe ni Imana ni wewe twigishije bugiye usinziriye ukasinzira ni wewe ni Imana kagutwara ujya naho ubijyanye muri icyo gitanda nibisigura bujya ko ari kuryamye usinziriye ujya yagutwaye urumva rero uwo mugore muba muryamanye ntiwa muri kumwe sivyo muba muri kumwe physically nawe ntimuba muri kumwe ugiye kubiraba neza mwese musinziriye muba muri yindisi sibyo mu yindisi nico gituma rero nakaje je ndashaka kitwa akigwa amana tujya tuno rero reka tuzobigaruke kaho kuko hariho n'umuntu yambwiye icyo kiganiro oya kubagore ho biteye ubwoba kuko namye sinzi wavuze ati mbe burya apace nk'ibi biherene twambara je ntavyo nambara nshatse kuvuga mwebwe ati umubiri n'ingoro ya mutima mweranda sibyo imaze kitking aho muhemu yeraba ugacuza ti nkuwo kubwira wewe ugende kuri president ari ya kwantare wote ukajana ukadoda ko nk'umusumari ubaza ko bokugira nk'iki ujanye n'inyundo bakabona ahantu uri kurahondagura ko nk'umusumari nkuko uri umwene gihugu apfa nka wewe baza ko byo cyagenda gute burya ntiworukira mu gace ngo wagiye kubavyira sinzi ko ari kuyibandaliza no kugira wewe rero uri kunkora sawa oya reka rubanza he gatoyi ndabona ko tutagoye kugira ibishobisho rero ni vy'amahereni nuravuye ko uri kura transforma urumva Imana iba yarakuremye ukuntu yakora utarabigira Imana iba yarakuremye ukuntu uri mwiza kandi uri mwishusho y'Imana ushatse kwerekana rero yuko mu bintu Imana yagukoreye hari akantu yihenze kuburyo Imana yoba ari kijuju sivyo yaguhaye imishatsi y'minatirere nkuko ugacigenda ukazana iyindi y'abazungu ushatse kwerekana yuko wewe uri mu vy'Imana yakoze wokongera kwa kandi kantu ora tukibagira ko umubiri uyu ni umanyamoto uyu ni mikrobe ya mbere yego n'umucafu rero mugabo tumaze kumva umubiri wose ni ingoro ya mutima mweranda rero je niko ndavyumva abandi bashobora kuba bavyumva uko basi iki kintu reka tuzogaruka kuko hari abantu bazi muri Ezekiel 16 avuga ngo naragusharije ngo ndakwambika amahereni ngo ndakwambika umugufu sibyo ngo ndakwambika umugufu ngo none ngo ariko ngo wabyibagiye mu kanya gato burya beshi bati ngo rero ngo ko biruko ngo kwambara chanete ngo kwambara amahereni Imana bugisanzwe tubonamwo bwiza burya ya matwi kwembika amahereni niki ubundi amatwi yo wumva iyo udatega amatwi bitera soni zaburi ya mbere ugatega amatwi bwiza bifise akamaro ujya mu isimo ko wambaye amahereni werewe iyizo sijya utarenga itegeko ry'umukama inzaya yozuwe rimwe umurongo w'8 ugawa yafundika ngo ntiwigere uhengamira iburyo canke ibubavu n'imigani ya Salomo 6 buryo wambaye chanete bobere ufite imiro mwiza so ufite kirezi sibyo wambaye kirezi ni kuvuga iyo ufata amaboko yawe ntubikinebwe reka kakantu zokagarukeko gusa nyene cyane ukazampene za kijambere bakwita ko amaparati nkuko uya ngani kwidentification je gituma ndavuga ndi tuzobigarukeko ngo ngiki cyaca muri umuna wa Sodoma yakoze ngo aragize ubwishime yigumira mu gahimbo
urumva ijya paratini kudanda ijya parativation kumene ni identification gira ntuzitira ujya nawe rero ni identification mbwa tusanzwe tuyifise identification yacu ni ya Kristo none ubundi bwo jewe gatoyi kimubaza je ngo nzoba ndinde kandi none gatoyi nk'ujeje je nduyuwe ndi ejide windani cyangwa ndi ejide we ejide ukuri ni ejide windani niba ibi uri kuravuga bihuye n'ibiri mu mutima wawe woko uri ejide w'Imana yego nimba ari ibihusha no vuga uti reka barambona kuri kamera girana uri ejide w'isi kandi ejide w'isi niba sikura ko atari ejide w'Imana fais attention kuko ushobora kuba biri mu uyu munsi akubwira n'agakoni k'Imana ugati nta soni ugahinduka ejide w'isi rero ubundi nta muntu akiri abo wa shetani no ni caractère ni comportement ikwerekana ko uyu musi umwuka w'Imana wigiye kure yawe mugabo muri isanshwa gukora ibiteye isoni ubundi mwanya kuvuga amagana ubundi kuvuga umuntu ngo ni wa shetani buryo ubuvumye nikose kandi gucira imanzi urubanza Imana oro Isaya 61 aravuga ngo iburyo bwa data niho nkiri Imana igumitwambariza muri Isaya 6 aranditse ngo naje kubura n'umunsi wo guhana kw'Imana nurabaho kandi Kristo yavuze ati muzokora nk'ibyo nakora ndetse muzokora n'isumije ko nzosa Imana ibaye mutima wayo mweranda bisigura ki turacabyigisha turacategura Imana iracara babihana uko nanje Imana iza mu 2021 wakaba kanyanyaye eka ibyo tuce tutekeka nande rero ndagushimiye cyane gose wumva ijambo ry'umutwe w'ikiganiro cyo bikiye kuko nawe watanga ubi nabimbatsako ijambo ry'umutwe w'ikiganiro kugira ngo abantu bazoshobore kubirimo byose ikiganiro cabaye kinini cyane kuko ibyo tuvuga rumva ni byinshi gusa nashaka ariko ntaco uwo vyumviriza byose byo nibyo kugiraho bimukoye naho bimushika nakaye kajambo k'umutwe ni bya binene ububasha bw'ijambo ry'abategetsi bamwe twitwa bakuru baganje iyisi tubashaka kivuga kunyene ku kisi nyene ni nk'igihugu baganze ibihugu baganze ari leta n'ububasha bw'ijambo bw'abakozi b'Imana none ko YouTube even WhatsApp badusaba amajambo makeya ibyo rero uraza kuraraba uraza kubigisha mu gende ndakakubajije tanjanga nikesha kuko twakigiranye ikiganiro sibyo uwo vuga ngo imvugo ishobora kukwegereza Imana ikagutandukanya n'imivumo kuko wa mutegetsi twagarutse turavuga iyo byitwayemo neza biba byizagira imbaraga kuba Imana yamujeje bikamuha promotion akarambira ku butegetsi iyo atabyitwayemo neza akwegera umuvumo igihugu n'umuhanuzi twasanze nawe nyene ari mu gihe ari mukuri ni kuvuga ni imvugo ikwegereza mu migisha y'Imana cyangwa ikwegereza Imana ikagushira kure cyangwa ikagutandukanya n'imivumo y'ubwoko bwose aho ugiye muri Bibiliya kandi nibyo kuri nicyo twiko tuvuganije mu kandi ni muhemu yera kurongoye kuzana ko kantu kuko aha nta kintu kitari cyo turiko turafite ijambo n'imvugo ngo babiri canke batatu bakoraniye bavuga ijambo ry'Imana natwe rero ngaha icyo nyene nibyo ego gituma nkoresheje imvugo nuko ijambo no musushobora kubivuga riribi ejo rigahinduka rikaba ryiza sero wo rigezeko ubundi je mvuze ni urakamene ku mutwe wewe niba ufise igihengeri warusanzwe ufise uwundi muvumo urashobora guca umeneka mugabo wewe nawe niba wuzuye na mutima w'Imana abo nije nza ko umeneka kuko nuri igiti kitoriko niyo mpamvu navuze n'imvugo ijambo riri prefer ibintu byose byaremwe n'ijambo niri n'ijambo aya iri ryo rero ingora ku mutima iri nugomba ubuzi iri niryo ryubatse isi naya mategeko twari turavuga bayapfomye ntabyo bagisha naya mategeko twari turavuga bayapfomye hanyene ko druwa na Bible biri ego yafi proportionnel gusa tubuze abafise Bibiliya nk'ubuzima kugira ngo bashire mu ngiro ukuri ko ubuzima ukuri ko byanditswe reka n'amategeko y'igihugu cyo gituma n'umuco w'igihugu Imana ni winuba burya amategeko y'igihugu abafavorize umunyagihugu mu bisanzwe aribugiza kutwigisha pastor atwigishije avuga ati twebwe ngaha ayi mu Burundi kugenda wambaye tujya tupantaro tuntuzeyi ati burya umuco kihinduki kiratushora kutubera icyaha kubera turi mu Burundi umuco w'igihugu wacu twemerera kugenda twabanishije burya buntu mugabo abanyamerika sumuvumo kuko nivyo vyabo kuva na kera urumva rero ugiye ubona umugore
ahetse umwana yambaye agapantaro mu muco w'u Burundi menga ya urenze sibyo nico gituma rafu wapase barigeze kubona abantu bambaye amampenereza muri village bagenda batoragura bajana kubafunga byarigeze kuba abandi bagatwara agakona umenga abo bashishagura kugiye kubona nyina w'abana agenda yambaye impenereza barana kumengana ibintu umuco w'igihugu nyene kandi rero byonye kubera igihugu cacu twashize Imana imbere kandi n'umuco utavyemera kiduhindukira cacu bora ni giti cy'umusarabo kitse imibanire ya mugenzi wawe sinico gusa no mujanye n'ibyo kurya no kuno ariko tuvuga ngo inzoga bakuru inzoga ne cyane ariho nk'igihugu kubera ko batiyubwe nko mu Burusiya hanakanye urumva utakanye utosinzira nk'akarore ndetse nico hariho utuntu Pawulo yanditse dukunda guteramutsa abantu bwe Timoteyo unywa n'akabinyuga kwe ikobera umubiri wawe ukaragurika burya benshi ntibabitahora mugabe ijya nsimvugo y'umwuka yakabisa n'imvugo igaragara nuvuga ngo mu bihugu biteye imbere wana nkakujya nka boke washaka usanga harimo ikintu akeneye mugabo usanga kintu akeneye boke urwana nk'ubingana nk'uko ashobora kumutuntu tungana nk'uko akabagerera kubera kiniki kumwa tugira kwirigi uririye ngo rizomana imisi 200 voilà aciye ubwenge azi ko atagiye konona umubiri wiwe owa imbaraga muri ico gere yugiye nko mu munsi mukuru w'abantu baciye ubwenge nka za Burayi ushaka gusanga bafasha amakazi y'ibintu biborera ngo ryo bariko baritereka bagirana mugabo twebwe ico kiborera ico cankiriza nico tuca tugwiza tukimana ibyo kurya nico tuca tugwiza bo bace bagwiza ibindi bintu amakeke ibiskuti basanga n'umugabo ariko ajya amakeke ariko ajya ibintu bisosa ariko agirana twatuvinyu ugasanga ni duke mugabo turahari kubera ko bafite ubwenge so ibi bintu by'imiberanire y'umuntu n'uwundi Imana ni kintu uruzimbe cyazo kisavuze ngo nzongera kunyuka ari singongize ngo mbonye umugene wanje nakwereye kuri uwo musozi atuzokigarukeko kanishimiye Imana kubwihikaniro canje nawe yego shimiye Imana kubwihikaniro canje nawe kandi ndaza abakristo muze kubyandika maze muri commentaire musubire mutumire umutumire yaramaze kuza mugo no munsi harimo akabijya mutima w'Imana yarari muri twebwe kuko nanje numva ko ibi bintu iyo mbyumva kare hari amakosa nakoze mu buzima bwanje ntari gukora nukuvuga rero mwige kugenda mwicacuza mureke kwigana mureke kwimita muraberewe muri beza mumeze neza nyene mugira imvugo nziza mutungane Imana nitanga promotion Sute dusenga ko twatangaye dusenga rero nuguruye nagira uguruye niwe yuka oya niwe wari gushima Imana niwe wari gushima Imana ko ari wowe wayisabye ubwa mbere ngorane Imana tuwe kuza imbere zawe kugira kandi tugukengurukira tugushimira ko wabanye natwe watuzigamye muri kiganiro tumaze mu mwanya utari muto twabonye ukuboko kwawe twabonye utwiyereka amajambo twavuze sayo twateguye ariko Mana wadudubije tumugende mwami Mana kugira ubwoko bwawe ushobore gushikirwa n'aya majambo reka rero mwami Mana twongere kukwimika muri kiganiro kubaza kucumviriza bize kugira aho bibakuye naho bibashikanye kuko mwami Mana data mu ijuru bashobora kutubona bakatubona ko bishakiye ariko imbere ko dutangura twasavye mwemu yera abe muri iki kibanza ubutatu butagatifu buye muri iki kibanza kugira mwami Imana ijambo ribiryawe rero ni kiganiro kiye kumvwa n'amahanga data wo mwijuru waravuze ngo nzojana n'ijambo ryanje Bibiliya iri ngaha twagiye turaraba amajambo yunganira ibitekerezo waduhaye mwami Imana urajana n'ijambo ryawe rize kuba inkoramutima rize kujanjagura aho hose ari gihengeri data wera w'igitangaza ubuntu bwawe bubandanye bugaragara urakoze Mana ku mwanya tumaze urabana natwe ubane n'ahari ijambo ryose riza gushika data wo mwijuru ubuntu n'icubahiro bibandanya ari ivyawe reka tuvuge muri aya make ko vyinshi biduhera ubuntu natwe mwami Imana urajana natwe iyo tugiye mu mirimo itandukanye tugiye kujamwo ubuntu bwawe bubandanye tugaragara ko ni mu izina y'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye
amen amen arero nuko rero murakoze cyane rwose nongeye kubashimira n'umutima wanje wose ko twifurije umugisha utube ko twese no kuri urugendo rwawe rwe guhiza umugisha ugere no ku rubyaro rwawe ba Kristo bakundwa bo mukama tuboke twese tunezerwe abarundi n'abarundi kazi nitwebwe muco w'isi nitwe munyu w'isi nitwe mutwe muri byose ariko turakeneye ko twomenya byinshi dushingiye kuri Bibiliya gutyo tukisuganya iyi si tukayiryosha mana yiduhaye ngo tuyiryoshe kandi asoze turumunyu w'isi Ezekiel yaravuze ngo mbe mukuzi munaje gukora yeye turabara kore kambe naryoshe iyi si mbe ndayibe none natwe tube turaryoshe iyi si tube turayibera ko kandi Uwiteka duhana umugisha twese amen amen